no ba befa o kan se ba bi o ye adwuma no eja ho nti o de bi ba bre me na me suyo ti ya no aso bi abeto kwa nu ma pa obi akofa na matu aka ma pa obi akofa mintu ama no mintu ama boy na okofa ja ne bre me no ona mitu aka ne ma no ti afa no aka se so ade bre me nti no aka che me se one me won komo so ofeli so be kan na me so won de won ka asem kro emfa nkere me no se me no obi a ho de na opeso one metena nti o ka be se 1 month kra na akire na me ti asem ma no ti be na o ya no afre me no ne makasa ti edu amacha na ma o ma afre no saa na ye nyina ye de tete o nti na me sa me ne magu program na me de kwa nti me kwa me fra say na de mebo na wosuyo ade be cha ma na ho de o twi break no ade be cha da be ensre na skepe utimi fa hwe nsi awrade wa fidie so ade de do de wa twi break asa ho me kakra na asa ne nyoma be na asa gu program na ade ko henfa ade me de hye na ade kwai me de ko ni fi okay na me se ade nti na ho no twi break say ana me se say na me de ko eti me de ko no ana me ade chia na me ni nyina asa ba adwuma wanka hwe na me ni nyina ba adwuma nti ye kwa na ya ba nti be sa 3 days no kam se sisi ade ne hu ni wonti no sika ni ne hu nti no me start da bi o so ma okeka no hwedi o wa ma bra kwasi ma pressure bra kwasi ka cho se ne hu ni wo nye sa bia ne hu ni ho se ne botomu na enye aka se ne hu ni ho de a se wukuni be ma wie yo to so eti me start te dwa edo me na fa bra kwasi be di da wo se na me ma me ni wo na me hwew bi de ni nyina na me to me edi anopa na me twa loro fe ne ko pon na wasan aba me ho na obaji 10 cedi na wasan de afoka na wo de aba sa anti o ma na da ko ye kwa adwuma ye me so kwa adwuma na prapra mbocha no nti ye kwa adwuma na manchi sasa ti manchi sasa na mse me ko fie na wo ye ne opposite na kwa akwaji bi nti be na o se baba hwe ade mbe na obi akikira do da me bocha no na mse na se do de baby da de meti aso nti ni be se wa mate na me yale ye ti me yale ye na me ba fie no on de chincha o se me nyale no man 50 cedi se me fa nkoto adu me kwa ya anso me de bi so na me to do afa na yale ne kwa na ekoso na me kwa me maame nti me kwa me maame ho no mo no ka sha me so obeba ho me hwe ya wa ama na me osasan ne me nti me kono maame 50 cedi na osan me beba na osan maame 50 cedi ne sa ya 1.5 na ba bedi me ho na me de ba nti me ba ye no sa wo so atepa o na ka se ma yale no sa we da so ati de me ma anya adwuma ni bi na me so da na wawu adwuma no to ka sa ne de ya ye nyina to ne edidi di nkomo ade chin ya me wo fie o yiska mama ya aduane ya di aye bi me ne na ya de be ya nyina awie ade chin o say yiska mama se me yale me nkwa adwuma me yale nti ama me sika sem na se me di sie na me de aye kakra wo me ho no nti afedu ba bi anu wajai nti me sika na me sade toto bibi kakra edi nti na o ka che me se obekọ mpaibọ de na ko de oye adwuma wo ho no kwaji sika fa ko mpaibọ na na sa na o ka che na o sin an na me de mini 10 pesos kura wo ha me de be mam na me suyo ti mi frɛ mi nua na mi nua ne sen ne mi 3 million na me di bi ko mpaibọ no na ko de oye kokọ mo so sen ne me kakra na me de kan ho na me de koye eti me de koye na me ba no nti yetiti wa o ma no amamska o ma no wajai o ma no amamska o ma no wajai ti me ko ba na yetiti ho no me de me ni ne nkwan me ne nya hwe ena odi 6 million ko ja say blan ne fama me na me sesa me ne manko ena me say menji 6 million menji e kana de yanim no so ye ntu idea menji sa 6 million no na obi ko sika awie ni sika so ye di 8 million free ma me ka kire no ma ka kire me say 8 million no wo betua ti me kan me ntwa nto obi nche papa no na say nyambo na wadwuma sole a obama miska nam de Akoma no na me suyo nam de me kan nam di scan ma papa me aka sam de papa ne ka 3 million na 8 million so da ye nso ye mienu ntem na me si yo me de mate ti me ka che papa ne sa na so yo mate o de fa scan e wo ho no e sen me nam di scan no sen ne papa no na nanu ya na o san so bla ne frɛ se o siesi asem no ti me ka de ha me de minim se e be sha ase a kyerɛ kyem nam de me twa so se onko peda ma me na me ntem na me omom dwa kakra na me fa nya madwuma no so oni 10 pesos kra ho a o de be mama ko ya adwuma akopedan amama tenem na me kan se o be na me te de no sai o ti de ma me hu no na o da abonten na me se me da abonten no a che me dan adamudi a ene ko pedan na fa me tum na me nya madwuma se
want saka biem dia wo kan no wo se na wo da bonten o so hu me na me da bonten ono se na wo da bonten okay ana me sister me da bonten na wa ma me da mu da dia ene e kopedan ne fa me tum na wo da bonten ampa minim wonim say ono na o ka kire me na wo na bonten na wo han dan esam dia Canada but o ha na wo se ba ba mo ti ase na malavansi de se na aso se na saka sa no me nso so wa fidie we so e pa cho wote de meka no me nso so sa se ne na me nso so wa fidie so na wo han dan anasa na wo han dan na wo han dan okay to aso em to aso ada ma to aso eti o ya na o so on de o han dan bia ma me e ma me ntinem nti 6 million do obenya no nti akasakasa na chi na o san de 1 million ko so man ye 7 million eti 7 million no kwampo minimum na anu ampo na blan ka chem so de 1 million be so am na 7 million 6 na 1 je no o sa de 1 akoso so okay na blan se sa de ko onye ni 10 no se onye ni 10 7 million no ana obenya de ama me na me su yo mate ti ska na o blan nchen yo na me de ba ha no mu ya mo se me nkoje am ko ya wo so akoje na ade adi wasa akoje 7 no afa de nka beje meje ni sa ka beje ni sa na wa nka pa ni say ka pa ska say na ka pa dem so nko ma me 2000 come out 2000 na wo twetwe me ye kasa kakra wo phone so but na wo ha say asembe na wo no kan ya wo se e ye ntro e na otwa ye de to so o se ma wia ni plate ba ko ena ni sika hye ne bag me no so ka me hwehwe awia mbe hospital mbe ka che ne say ni sika hye bag nga me hwehwe ayi bi so me hu sika no eno so me so me nka asasam na nkyere no plate no so me mfai on fa ni plate okay na sika no so e eno so me mfai ukọ ni sika ho me onti tamo pre na oba dem ho no ena oso okoyi sika na bla na chese o me enko na sika wa ha enti mi ade cha no pa na me ekọ ho no ena me bie bag sa de mi sika ne de akọ se me ko na be mu hia sika bi a nanka ye de ama wo mu enti me ko am se bla kwasi usika no me bie bag no ma hu o na ho po cha me se e hye bag ni nchem na me se me de minim kra se e hye bag je me de mi se de bag no so enti bie bag na so no e wa na me tum na me de fa wo niam na me de baaye e hospital ho na sika na yira ya na me pa cho de bo betu se sika obeto ya na o sinka wo wia ne sika ade nti no beka se anka wo wia ne sika minim wa fa ne sika pen me pa cho de wa twetwe ne sika mu pen eto hwe ade nti no beka sa ono na oka okay na cha so hwe oka e de gu hu fi na no oka se wa na ade ope esesa niema abobo ya wo se okada ma wo de baaye no so nokura be ne wom eno no me pa cho set am oka se one me mbra ne nchen na ne ho de obi ene ho no ma me ba obe ha me no nti na ma me sesa me na magu pragani ma me de e baaye ukodu ye no hwe dimi na no a me ka se dimi na mpa cho so ote ase wo hwe ne nyanya mu a wode be hia wo a na ne je ho se wo kari nioma bag ma sa de to no me pa cha na ni je pa na ni je pa wono ana sesa nioma ne de ko ja wo dem wono ana sesa ko si de ana asamba wode gu ani ma ase pa cha okay yewra kwasi akwaba udi ni abone sai atio kwasi okay se bibia boko ya da se waje ye frɛ no so o ka sa wo ye adan esamo ka no kura bi ni ba bi o se aja me so be kire me die okay ti kire wo die mu mami body din esi okay mihunu ampa mi ona le tina friend ze esi no na friend na say esi ni bada de say ona le tina odo no na friend ze vida oba vida na say vida ngo mihunu ampa mi kro ofuro okay de mam di hu no ye amalia bi wo ho o ye koko eton de amalia no ho na ya me kofa koko na ase no ba bia me wo no me ye ndabo ni kro koko awo ho Jamfa amdi ko wonene mu odu pa but mpesa obiem kakra sama me ha biem enti ho no na maami we nso so no aya me sora aya me sore anapa bitahia no aya no so no ye adwuma wa atenga junction ewo ho ba bi wo ho mo ye aduane wo ho no ye aduane ho adwuma wo okay ewo mu a de bia aya metahia no de bia me hia no enti one day na me hia ne bio na mkuhu no wa amalia no ho na bisa no so adwuma no wajai enti wajai adwuma no enti amalia no na yo kotena kakra no ye kokko saa kakra saa na no akasa ate no ho no ko ye ni kokko
enti okoye no kokonu amale no po na kire me se wo ye kokonu si station ho adoko bisa na se ana okay aye na me fa nwura no o se me ko no ho na me ko fa no nso no de ni okay ka ho na aja me ko ye na o kire me se wo ba bi o ye kokonu nti me ko duru ye no na me hu ba bi e wo na me bisa ye na kire ba bi a o tie na me ko bo no punu ana o sori ye no be yi ma nti wo mu sa na one day me be duru ye me pon ana me be duru no na so ba bi o tie no ni land bay 1.5 enti no ama kasakasa aba omuni fie wura mebo maami obi a sanu onye wadamfo na onye madamfo na onye oyonko na oni onye nkomodifo won se ne pe eti ade na otimbe ka light bill asem kire o ya me kofa wura no ho no je se na che se oni ma ye free okay kasa na magma bia ma no nti ho no okasa no na me tumi botomi 100 cedis ade ma no me se je na kope 50 cedis ye den so e fa tua blood bay no o de 100 cedis ma me o kan se mo kan Akoma nti me de ma wo no anya blood bay no anka me yi 100 cedis no de acha wa na mra me o de kasa okay ora kwesi kasa na me de ma no nti ni 2 days time na mbisa no o so koye no ma ne se je so de 550 cedis no e so anka nti no ano so kra wadi was said the 100 no wo kan no kola kete wo etu ma ne kasa na sister Vida mami o ma ne kasa yemfa nkwa wo de no okay ana me si yo enti andu no na wotwe ana otu free fie ho o si yatu no andu na wotwe o ana si watu no enti mimi bisai se de ya kwan yo mo fa so tu no se nka ba ko fa fie wura na twa se de fie wura no kura se ka no na otimo se we no efira ne ka ze fie wura ne se asem bi wo ho mo ka na eche se nya we asem a we ba na ode na no abeso wo hu enti ono no kwan ko mi ni papa yi number pa ma ne ya me ya wo enti omutu no ansa na meme de epesem be den ebe ka kire no omutu ni fie ho no omutu ni fie ho no ansa na meme de epesem ye den e ka kire no tim ka jen se me pen no wan kasa enti mi wadwuma mu an ofre me phone so se asema me kan ye no wate na msi yo edi sen edi be 3 days to 4 days o se de pa 3 days na no asa pro so wate asem ka den having wahu wate no ansa na obaba me ho ode ane achina sa me edi burunya we wura boso mi ansa nemu ansa na one day me ofia be anajo be 8:30 ana ofre me so o committee wo ahonjo na okra fie se o ma enti wo ba me ho na wontro no e twagu ma timpa na wako na committee na anajo 8:00 no me ma pini so ama no enti osan frɛ me Vida osan frɛ oya ntro papa on kan no kore osan frɛ me na me say me da ho wo kokoben madam ko soja ni no o se o ka kire wo se o meeting sister sada no se me mra ne sada no se me mra ne nchen enti me ba no no se wabedu wabedu atenga junction na o kasa wanka bi o wi a ye ba ma kwa no wa kirekire mu wo enti sada day no me ma mpena ma na ye den amma o ka se oba no e no wa mpene o so watenga junction o me kire no ba bi a me wo no mbra ne ko bo 9 na me hwe na me se dabi na wo ba nipa fi a ayeso bantam na obehu na sata mu ya wode ba dia me ntwe ma okay wo hu ti sada day ne mama na ama e bo 11 kra na oda ho frɛ me dia yi na me dum me phone enti wo mu one day me ko adwuma no na o sa na de obaba me ho na me see you makoduru me wo fia be 6:30 no frɛ me sɛ otika mu ba o na me see you ade me be ko gina junction no so atwen na me ne madam fo bi ye nyina ekoye afi de ye be hwe a wa lodu ni niam nyina na adu agu praje am ni niam nyina na me service ni me de am se nso egum nyina kan ho na niam ban ni fi wura so ame no mienu akese pa e wo ni dem wo me di fe ra mienu na ba wo de na sa won kan no kura sa ade na o ma me kasa fi wura mienu ni bag yi ye de hange ana bag ba ko bi so kan ni nyina na o de ba e na nje ka na gugu ka ho wan fa ni chance de wan fa chance bi okay ni me di fe ra ba ye nyina ye ko fi aja wanya ba sa no madafo so ka ho mitimi nyina na nim ka nya se won san na bibi sa enti ye ko ye no ana aja ye yi nyama no madafo no ka ho ene ye good dem sada day no kura no
anadwo no ampo na me di loto 4 million na so and our sister na dey good luck ma odi no o manye loto dey lucky wa hu aja adechi a ne asori asori 2 o'clock 2 o'clock o dwale wi a 2 o'clock na do beka bia ha sa won ka no kore waka bibia ha sese ye ma ne nya kasa ne ansori so na nokura de nokura na won ka enti won nya kasa ne da na se wo de to wo be soli 2 o'clock wo de twa kasa ye ma ne nya kasa na nko kasa na enti madam okay 2 o'clock enti ye be kokko duru apa me kro from no tumre bia 4:30 no me na me soja akukuru dansen no ade asi so wa hu me soja ma kukuru dansen so tumna bia oni nsuo a pipe bi wo ho me na me ko nsuo me san wi a ma san gina ma buruko se ansana me wi a ma kwa madwumam me wo madwumam ho so a na ma san so ankampuro ani ayi satam de na me so abegu ekwan mu ansana ma obi akofa tumna bia so wonya obi a na ma so adi free adwumam ho me twa nsuo aboabo wa hu twa nsuo na ma so ade bre no wo na adwumam ni nyina mami we enya yi anti wo mu one day ana kan semanya boba ya bi pese me to anti wo mu wa me ne 6 million na me de be ma no ona o sei ayi sika edu ho anti o de mami tam no so a no aba beje ne 1 month pepepe ana me di ni 6 million ya den e ma no wo hu ana wo ye kokko no wo gina ha wo twa tro se wo na wo ye me lord fair ba me ye adwuma e ko 4 years ni wo na wo ye me lord fair de ko wo na wo twa me lord fair tatam na wo so ni 10 pesos ya boba me bi so se e bedi da no be bisa no da nya na wo te na ko na wo te pe na ni nya wo to na te pe no we ameti no wa madwuma me de bre no 40 cd me be fia wa sa ji sika da ko ton sa no ni skara na wa ji sika sa da ko ton sa no enti wo so wa to so enti eba ne sa no afi de ma mi no hu se eyi sa no so obetoja no won toja bio adwuma me be ye no na ogina me so o wan bre mi ja china me ya adwuma o wan bre na madam adwuma me ye no na maso agya na o ya adwuma bai ya garden pass and garden okay Parks and Gardens okay na maso an kampuro na maso for me bi o mu si dan o mo ko toja ya bobo ya ni mienu na me de aba o ba ka me ntabo a ya pakagu wo board ya anka ye de be bo ayi satabo no obi bai nipa ne de adwuma wie no se me fa nipa ne bai so to ntabo no 8 million man fa ma no me so ni nyina de begu wo ntabo 8 million ni nyina 6 million na fe de so ntabo ni na me de begu wo kra na mama fo ka chi na fa da ntabo kama we na wanya yi ni ana me sa gina mo so akwa ahomachi no a me ana me sa gina e de akuma e pa eja de bra panyini e de mu afiri esirem e de bra mi ani bees Misa ne se beans ni bi di bi osaka kra bi no de ya benkwan beans ni nyina wo di koye koko wo ye wo de maami wo di scan maami me ba cho beans no nya botre maami kasa nya botre maami kasa me si na de na maami kasa ade na maami kasa wo kasa ma bia ma no okay wo kasa ma bia akwasi to aso beans ni nyina wo di koye yi ma bisa ka pre wo bi kas ma ba bia no kora nda no na o de no kora na to ya so me kanya mi twa afide maami wo hu se ahojo no na na adwo me hojo no nti afide wo sori a won peso obeya yi ana o se o di low ka o tue low no wi a o peso obeya yi ne ye dia o peso adwuma no obeya adwuma ne bi no ho aye adwuma ne bi okay afide o se no low o tue low no wi a obeji na ho me be 1 week bi na bi sanse low na ka sei no sa ka se ayi baako na bi sanse sei o se 2.5 na me ma na 3 million me ma na 3 million mi ana mka iska no dan de ma no ana okotua ni loan no na bi sanse na otua de aka no wa yo so de ya aduane ama yadi na mse sa yo ade na ma ko homa me bo akọ homa pa enti wonim afi da aduane ne ba ye na begu da mu wono a o ye ni kokonu kura wo mole no wo ja bi di si ho wo ja mole ni di si ho ama mole no ama mole no na danfo kame ko Jesus sister no na ba me ko fa yi no a na danfo no na danfo no se o won kan kire vida ma ne emeye yi me ko o ka kire me se me ka kire so won fa nsuo ngu ma de tia won so ne nsuo ngu o ye sa ma fe de o ka kire me se me ko me kan kire so won tibi na de aka no won fa ma sister na o ye kokko ho no o de ho no aha ya ma obi ana mi ana me gi ni susu card e de ko ma sister no se de bia won tu wan ko ne maame ho ama no so ante maame ho ne de wono ana so so okosira na maame ana wo ko e ho no wo ko no
ɛhɔ no wokɔ no ana odi yi me plate no yi plate no miɛnsa plate papa ni bi no abobode ni bia plate pa wa fa plate ni de ko oto ba ko sen se de wo ka plate ya se ne boarding pa ne boarding mi oto ba ko sen mi madam for sister bi na to bre mi oto ni sen mi to yekura che ntimi ni mi ne bo wa hu na sa che mi ntimi nka se mi to ni sei wa hu eto akọ no ma no sister plate ni ko de ko enti ɛhɔ no o free ɔkɔ na ma me hɔ no afi de ayeso ko di be 1 week 1 week ni akire afi de me ba ye na me to mani a me hwɛ plate ni nim plate ni hɔ nti wa ba ye na bi san se na vada me plate na wa ha no wai ana wa bɔ na na se wai me ko ka wo hu plate bia na so hu plate bia se me na me ti da mu a mi ni ama wɔ hɔ ade ti na wo so hu plate no wo ko ka oba be che ma bɔ me se di obesi ato no ho obetimi abo na me na oba de se gwaja dabi me ba vida ebro no de ahibia na no de bo se do na no abo me okay me ka se vida tu obetimi abo dabi bo de wonte me mbo me okay wa hu ana me hwe ya na me se ebia na woni ska ho do ba kokose koko na se dia ana me frɛ makonta ana me di 6 million man se je 6 million no na fa kokose koko na se wo de fa sase wo sase na eduru ba bi na emwa wo ho a na me dibia ka ho aboa o se da koko no wonye makonta ne kan o se koko no pa de wonye biom na bi sanse na djuma ben pa na opeso ye anu so wonka wanka so ba Tom Blazer nya FM ha na obeka ye so obe Tom Blazer ne ayi a wanka nche oda wanka nche me da ama me san frɛ makonta ne frɛ madam fo bi kan ho me di 1 million ka ho no me frɛ omo sɛ omo mra ne frɛ maame no na yɛn tena se ne ehu ye kan ya o se koko no won ye wow ana me se sade a me no me betu akotena kokobin madam fo no se ni o tu kwan enti me ko hwe ni fie no ma no enti me betu me so me enti me fa ho san enko aledia so yire no na tie yire no na wonya adwuma akon so na aduane bi ani ho je se wo koto aduane a ana so ko digwa je se kokobin ayi no ha akon so ayi new sad mi timi nya sika ma de bi anforo kan ko digwa amba ne ayi wahu enti no se wo so wonya koko ne dia e de na mami mi hu eti awon no pese eti ase se eye obai na wo pese oye adwuma sika na de ma no no 6 na eche wo de 1 be ka ho no na ye sika wo de hye de dwetire foforo ana se na enyansa kwan ya wo pese wo de pani free wo nchen me frɛ makonta no kra wo be ka me che se koko ye adwuma me se koko ye adwuma me gina eye preaching na se wan ka no kra George obe ka no kra wo wo do pa ye frɛ no fa ne wo number ne me fa ne na wo ni ne number fa frɛ no Fama omo no mo frɛ George no eti maybe say bi say abenti na wo ba no ne tie problem bi amai problem bi ani ho na wo pesa wo boni dwetire a wo di kosi wa konta so won fama no watimi afama no odem ha me bisa no a me ka kire no a won fiu ebi no me ne na tena dam ho say jiska ya adwuma say me ma uska ko digwa akwa sa ko yikoko no wo so won ye wo di sha ne sem say je na say me ba ti question ase ansa no wa yi ano esono se oni obe gyaye na di sika ma ne se we na me de e pataw adanse intimidi akosi na nakua so se na nakua nya danse ni se me ne wasan ye ntam otete intimidi we e gya wo kwan ana sono sa oni oba te how bia maaye na wo pese wo ye adwuma na wo boni dwetire etime bi sa obiem se adenti na oba se na problem bia ni ho a wan fa sika na ma wo no a na ade kosi wa konta George so se me ka kire no me ka kire ne se me ma uska farmer producer or the farmer producer me de me mauska akoye koko o se koko no de wonye e pa cho kasa gu bibi no aduma so a mi bisa se wo be ye no so no wonka na yere so number ha me ya et na wonya hu adwuma wo ya 6 no na se George mfama me ba se na wonya hu oba no nyanka adwuma opese wo ye kire wo a de na wonya 6 se won fa mana na on fa nye dan because oba no nya adwuma onyanka adwuma wo ye de a kire wo da bi o mi de me se koko no ana won koye che koko sika 6 na koko na wo so ni pa no de ho no ja no mantam ho ni nyina obia de bia o mo frɛ no bra ba ye koko no na se de esi ko no sister na o ye koko no onim koko ne ye wa hu o mo frɛ sa o mo frɛ no a wo ko kan no o ye yi enti my sister no ono so wonyimo sister no oye koko no wonyima ka kra ma na wo otimi de fa de sukra no onye koko no na ho da ho
de bia o mo kan am say esi e de sa na tie dia san ko sha ase na ye okoko no kakra akra wahu enu nti ana me frema akonta ne say wama ya ka kire wo so da na wo ko adwuma no mi sum da me ya so for no ana ka kire wo so da ya so da na mawu ana ka kire wo ai asan wo kai mi do nyame ato sisa o ka me fi me ma mo be no say wo so atie o na me sa me yale eno ka sa me kura adwuma me ma anya bi na me so da ne wawu e wa adwuma no akwasi wan so da ye anka ntire no mami yi ne yere so number sana yire no di ka de asem ni si so ansa na odi mani kunu eti wo si wan so da ye bi anka ntire ne se asem wo ankyere no ono na ka na asem wo ono na ka na asem wo boa wo si tron kwa no ba be chagu me so wa be ti an ko bia no ba kanda sister no asa dada o ono a plan dada ono a mom no de bia no ka so de mbekwa antena odembe kwantena aha ya Akoma 87.9 so di kan ko ho o so ko nipa do so ansa na oba ha okay etitu aso wa hu odi kan ko ho etitu aso wa ba ya ka na minim se odeme ba FM so be ba sa meti ase se be bia de fa na sa oba sa wo yira sem no enye wo na so da ya wo ka che ne se da ya nka hwe ankere no me nye so oboa ma nsum da ya nya oboa ka mi se wo so atipa o ne de ye ko na mi so da adwuma ko de be ma anya be mi so da ne wo e wo adwuma ne okay me ba kwasi ma me sa se oba wo nche ne di se ansa na wo je adwuma wo be kai oba ya ndi bo so mienu na oja ye ana obedi abosom se wo nche o se okọ be 4 months wo fie eti na me nya mu frifie ne bae dan ba ko na mu frifie bae munya mo dan pa ba ko so na wo frifie na aba munya mo dan pa ba ko so na dan pa ba ko so ne aba no me ba wo nche 2 months na me di okay minene na da sorry minene da sorry em kesi ni nya oba ye me ne no aneda o sa ne dai ma dai fro ma da biem e fro ma so oh ah na ya chuma so ebe dey za na so yire no na yire no na ya chuma na wo sa manso bo mo twena sa munya sharp na fitem ba ko a kesa wan obi o no obi chuma so a o ye twema so da bia so ta mo so odi o me da bia o se sa me da bo fo I see o betra also what to o se sa bia wodi o ya me sa se me sa se ya me anwode wa here we me ya friend say mo kire me sa we ne ya friend say ya friend say Yesu asenia wo bo asenia Yesu asenia say ya na ye bem I see eti efiti last week I buy nyina still mother mania susa eno ore debia agwasi agwasi udi I put it to you say udi me say oboa madam me asa me ka me ntwantro me no de no kura de minim no ano na meka udi no do be twantro me de me twa agwasi oba isa de no ho akọ na otie yi wo se udi Wango me ma di asam no oba wu pe kwa tu aja no Dabi me wo pe kwa tu aja no sila so da so di Dabi enye se me pe kwa tu aja no madam me si ya adwuma no okay ya adwuma ese dia wudi kwa che sa wo da so pe no me boa me na se me dia man ka se me ba dia wudi kwa che sa wo da so pe no wo da so pe wa de eto aja tum sa fe dia wudi na se ndia nti ya adwuma okay me won kwala miensa okay kasa gu mic no ma me won kwala miensa ba ko kosa osuo nim no ba ko kosa ka na school okode nti every week bia me sende no ana ba ko so nursing training awota male wa hu ana ketwa nso wo mpapa ho wo se wi oso wa hu ana no so nsia me sende wo mo na ebia wo nso so no wo te fa ko a nyama ni nyina na metimi anyama ade ama wana nti kona ko ye wadwuma ne kakra na me so support kakra wo so wo ye na me otu ko to ma 40 million na de Akoma wo bla yere e wo sirem ade ama ban e na niam ban ade ne ma aduane ne pampers ne niam tinkitin paboa ne ade no de Akoma me se me paboa asem ka se ton paboa me na o sister na dia ba na me se me so sabe me na me paboa e towa na o sister be o sim paboa ne towa o kan pe no mo se sister ne be ko de fofra be me hye ya fa me hu aso akoton paboa na de Akoma o de ama na o bla yere o mo di duane ne bre wo no wo ha ne di duane no wo de wa mo boto na me de bre wo ha ne di bra ana
me say wo bo kese no to ma wo sister no ofia ho no wo bo mama ne me say bo kese ne ma ene ma sister no ofia ho so di ma wo so di ko ma wo bo mama ne so say bo ni ma ko ma papa ni po no de ne ba wona di dwane ne free sram ba ya say bi chichiri ya de bi scan wona no so de ko ya no de me ni ba bi ade ko ye me no na to no me say 1 month ni ache na wona adan mu da okwode bo 5 na wa ba fie 5 o'clock ana na wo ba fie me na tu o osolo da ba eti akwasi wo sansa obai eye vaida 5 o'clock na wo obai wo da so pe no se me de me ja no mama bra kwasi menim na ye condition we no akwasi sweat nti mama ne floral tissue ni bi na wo fa be pa nanim wo da so pe obai me se me ja no me de me so won ko ye adwuma eno ane problem no na se ne vaida sem ni ho ye adwuma keke ha no wo kasa meba ye adwuma keke won complain ye se adwuma won pese obeye ntina opese won ujai ena o ma me ba bi ntina me ka se won ka ma won te da se adwuma na won pese obeye ne haw ne ntina opese wote ne ho firi won on kind da se what was ye adwuma so se me nya adwuma de meka bia wo se me boa ni de ne na o ka se na se mo bi mo da so pe mo nti mo asem we kura de ni kwan se eche wo so akwasi so da so pe no me ba vaida wo da so pe no enua wo kuka enua sha wusu wadam wo no se me ja wo no makọ ena wo sui ayasemo na so so pe nti wo so anya wanwa wo so pe ayasemo anya fere wo so pe onka so pe wo si etu afi ha na se ba bi okọ na konta se mane ma ho na ti wo si adwuma wo mpesa wo ba ye ntia ma me nya adwuma no on pe ba bi ma me ntia wo da so pe no ai on pe ba bi ma me ntia ai na da bi wo sa do si di da bi ene hweda nim na ka chen so da so pe no yo enim hwe wura dim na me ya lesbian no ba ka chen so pe me hweda nim hweda nim na ka chen so da so pe no me da so pe elo ne ya microphone na na say dey boni din woni di tifia fa ne say okay say wo si adwuma e be ne dey meye oba ya adwuma na be eti ne de so no wo tu afiri ho so say me so okope ba bi ma metena na me so me ya adwuma no okay say wo so oba ya adwuma o so oba ye anoda o so akonya dan obi afre no ama ne dan so on beda fie ho hwe fie ho ma no awa tonsu 87.9 to ba ko ye koko no ho okay so ba ko ye koko no ho dia mi diska no be ma no sika sen so me ba boni jetre ma ne dia wo man jetre sen ye pese ya dance ye ntimi nyanyi ntimi dia mi dura no onye dia o ko sesa ne niama no a be ma ni sika ko sesa ne niama no na ma ni sika obeto awiu ani wo man nkan jira mo na obi antias na on fansa ye pese sika no to dien ye pese kwa kwa teto krom na kwa ko fa 7 million vaida 7 na be so ndo ma me 10 million die wodi be faka afi no be shase 1000 Ghana die be ba na me awani maye na ye nsore so mo asem we die se de odo wo no ye dim se ya bre mu ko du fia mu ko fili sika no vaida e ko de die mai wuse ka bi adwuma na oto wakoje obi niama mi na me na mkoje niama na ma wo wana waje niama na odi ye wadwuma wakoje niama na chacha na wo mi se na ya na jo me fa le na mama na me frɛ ne mbisa ana ma bisa ho so ye so mko bisa se ma no ya pesa ya bam ya pesa agi number no ye no ne kasa now my payment plan koko no ye ba ye na ya de atuatua kan kakrakra ya ko se obakọ so aboa ne se de na oboa na me boa no kakra sa na fa mu de atuatua kan afro won de won ye wo ye adwuma ana ka wanya kakra na ka me so mi bi so ama wa atuatua kan awie na wo tifie na wo so mi ko tua wo kama na adese na me yale o na me yale papa bi yale bo mo ni so mi tie duro so me se me ko obi ansa na me ho fa obi so won bo wa adwuma anka wo tua na ka wo tua na ka adwuma wo ye na ye kagum wose ene bla wodi pa o tade 1 2 wodi bi de wodi pa watadi wa hu ye ti ye kwa hu tintimu ko fi abu ko fitem ye ne ebla mebo a ye ne ebla sade se wo yi last week pa fiti last week ba vaida mo atimi ahwe mo ho a ene kwa no anadwemo ya ansa na mo ba hu awura ne number vaida eno anadwemo ya ansa na mo ba o mama no mi si ha o ha me no ye mo mama na o ko no o mama na kete o ko no o mama na ohu akono ohu ya na akono
ahu brom kama radio mu so mre nkom kama enti wori wa he wo to so bongo fie fine enti radio obero ana obi pade kunu che so onwe o woni me na wori na me do ba fie se me we wani ma na do ba fie na me bo wo ba me fie no wo ba me fie na wo ba se me so na ma tena woni me se ahwe wa na enya wi na me we be wo sa be o se wo sa be so ba wo ni sa awi ani sika no na me ba yu sika no de ko ye adwuma na fa tua oba bo na adwuma da mi se de adro no meba ya adwuma na me mwa obi wo so ba wo ni sa be na se ne de o se me wo no me so me wo e wasa wo de mom no ba bo no se me wo no anya no kwa ne ka o e mo mienu mo ka e tu ba bo no mo twa sa ka no so yi adwuma o sa se yi adwuma kakra o benya no na me so ma nyenya kakra na me de ama ya be ya adwuma ne de twa sa ka no vaida man baby amekwa no no ma ho ono okotena ai kokobin na me so me kwatena ato wo bo dwete 1000 Ghana na wo de ya adwuma na wo de atwa wo ka no wo aboa no mo twa no still a won tia se anam se o me encha ka no mienu anam se kan de me ko ho kan pa de me se me ko ho na me etesi a mo che bidisika me ya to adwane bidisika me na me wo ya o ka we a aya wo ka we a me no ya 1000 Ghana wo so mo nye wo kwa 400 ho de mate 1000 Ghana wo de on fa meja mo me ba baje wo de kwa ya adwuma wo ya ba hwe wo ye ba hwe se adwuma no wo ye ye ba hwe because said wo kan bra mu me no dom ho aya ntiase kituwa bi na wo se ye adwuma wo de age ne kwa se adwuma na se papa ni ohun se awie no e kan de da ho e kan de da ho ye ne papa le bekasa ni ko papa no me de cat siri mi amele su ko no kwa na koje ade ne de ma me e kan de da ho mesra wa afra bra kwase wa busy pa o papa na afra wa ho se wa star o so wa star e se wa star o za me kura me kan we pra ma pra wa ho ame ha nyina ye kopa me yo so ba wo hu ka me boy hospital wo hu ka me boy hospital okay no kura nya hui se ka no ye ba sa wo boa no nya sa wo bodwete nti wo bagya to no so ye ba sa mo boa na mo te mo ho ase na mo tua ka no o de won ko sa ase ye na adwuma no okay won ko sa ase ye na adwuma no nti wo ye na ko duru ba bi na de obenya no o mama so nti se wanye sei na me so de mbenya no na me so maboa na ma na ko tua vaida wo so mo sei se we de wa ka ne ye mate o se ko sha ase ye adwuma no wo so mo sei ne en so so mo asem we de empase ye beche ye tie ya ye bre mu ko fia mu ko fitam mu ko akọ hwe mo ho pa o se dura no she's blushing nyame na me pray so ma wa no ka kai so mi o wa hu na ya woni nye ho ya woni nye ho dabi wani je ho na nakwa so wani je ho na nakwa ka je so na ni je ho wani je dia wani je ho wani nye ho a ka se sa ne ma nyina nakwa ba ka gu mic no wani nye ho a ka first a wase sa ne ma ko so wa de nti wa ka ho wo ye so sa bra to wo kan na no mo na ni nye ho a first time a wo ko wa tumi asesa ne ma nyina akọ wo sesa ne ma nyina akọ ye dabia yesu ya wo so nua na so abem na wa bem se de wo kra wo togu su kakanti wo na na akamba ho wa miemu a wo tumi fa David wani je ho na so wani nye ho anipa no kra ma osika se sade wo kan se ko wo se o mete ho na wo te wo no obusa o ba hwe ani wo so ba hwe ewe so de ye ma ne hwe ma ne hwe so na aka ba wo sa no ewurade yesu be na ewurade ade nchen kan ye bodi na ade nya nchen ye odi bi ade fra no na ade nya nchen ade che bebo ama ade we ye kamo na ni je ho yes na o mic no ade no omo ni je ama we ye nkasa bebe dabi ya de kituwa bi na sese omo ka bom na ye wie yeso omo ba ha ye hu omo anu aduro eti no ano no oba no ye be ka de wo ma ye de a kire because omo mienu nyina apɛ omo ho we ka ye simple o ye adwuma kura nkasa adan no ko o geja kwa ama wo eti we ye wie omo nsore nko obe yi oyo wo 87.9 because o pɛ o hu wo kwa iso so wani je ho ya wo pɛ na won sa so mu wo ka mu hu bo mu eno ano no e ye case kete we dey so enye case cry contombre case what contombre case cry vaida e contombre case menti ase kura meti ase da bo bati ase vaida ti ase sa wo ti ase mo e ba ha pa watimi akwa ma na sa akwa we woni de vaida wo bati ase da wo sa wo ti ase e bia woje aho wo hihye kama wo skin nyina to so fai
Then who show you man yo. Fumano why na enyumre mu kwa monkware ye chira so amamu monkware. Na mo ba ye adwuma. Akoma to yem. Oh just so my uncle yes na o. Ama 1000 Ghana. Na de akoye adwuma. 1000 da be na o de be ma me. De aka na de jai maye. No de Jai maye. 300 ye. Bo so me so kra so awie. Nti jai maye. Why? Bra wo hwani ya obenya de. Eti hwani ye. Ameba bebra so edi no. Omo so edi but we wadi atum kama ena modomo ho pɛ mo ho mo kɔ ya mo de kɔto aso ya eti yasra mo ya ni agye ho yaso ni agye mo asam ne ho ɛyɛ fɛ ɛyɛ se ya na edi eduma no. Okay. Nyame nkam ho vaida bra ho ase ya bra ho ase na bra ho ase abenya de obenya de afiri bra kwasi ho no mo ya bra ho ase ne fatu vaida so ya kam o vaida oya kama right bra kwasi na hwe no we side eye na ne tu no de hwe oya kama so wa de ensa na monko so wa de ensa bra kwasi so wa de ensa na monko ba matiatia oba no sutumu odru menya da mo ahwe ma wura bie ma na mompie bie ma no na so ne ensa na mompie mumbie ma no bra kwasi press ho no ma no na munyina monko abusia han Akoma 87.9 FM say ya ne ye no say ya ne ye no ha de ye ntitim ya hwe na say problem ne ya kitwa bi a ne ahwe ne asiesie ne ya ka ne de abom ya the second story no atwa so tell na awiei makeup no tim say bibia eye natural wo hwe animu ananim no eye natural wo hwe na ne akua animu ya makeup nso eda form boko eye natural nipa wasiesie ho de amaye official makeup artist edema Akoma mu nsem eye Naya makeups wasiesie ho kama pa eraba kama fefe na wono na adwuma ne kura de wo san eye door to door etinya fe na abesore akwakoye makeup wo de frɛ no baby awo bia program bia wo ye bia say engagement wo to bedin say wo ko program bia no makeup no eye Naya makeups na no bo efo pa wono ankasa ede ne niam an baba fie baby awo bia wadwumam na wabaye makeup no kama ede amount eti eba ne makeup ane yenyam ye ne munye bebrebe biem da form kama Naya makeups ebaye ede amount na no bo efo nti frɛ no 0545 72 0480 0545 72 0480 and I say 0209 58 6283 0209 586283 0209 586283 ofrepe Naya makeup or say bridal any casual makeup ni nyina wo baye no fine e de amount na dama e na wasiesie ye ma ne miensa nyina wasiesie nim kama e de amaye ni ayedi program ye de ba na ye de abesomwom ya the second story no to so na answer na no happy birthday enko emfama Hubert Yeboa aka Eduboahem Hubert Yeboa wonu nuaba Elizabeth Yeboa wama yantafo enti ata ene enrada omudi omawodenti a belated birthday Hubert Yeboa aka Eduboahem wone Elizabeth Yeboa aka ata adwa mo yantafo stadium Kumase na mo wo efri yankasa ye nuaba ma Tony best ne nchen ene efri enrada ena na mawoda nti wasi belated birthday enko emfa emamu yesre nyampa ede mamu se nyame nkofsoa enhyiramo wantina ne mu kyeremo na onyemo kese second story ye de to so sister what's up cool oh ada na bra bai ovi matiko what's up ovi montenko okay ye fra wo se bia wano na kasa maye e ba che fra me grace afia foku okay e frequenta ase pians okay matemete afokwanta yo dia odi ba ye ni nyina abone tawma ye na ye wura nyine ho no e ba cho year of 2000 me ni abrante bi e friend ko Jo Moses abrante be ya
Kojo Moses. Dia here. Oh happy. Now what kind of what you quite chi. Abrante or ya. Papa. Okay, to us way. It's about a year of 2000 I'm in Shasata and I'm in brands we are choba wa gugu. Timi hunu no mi hunu say me ho kafo a de bi ye bede ye bedidi. Na me adawro ma me ne pem so 2000 to 2006 and ye wo your first born. And I'm doing can the last week more na abortion crowd ye enka. No the infant. Now say abortion my do say almost be 10. E ban mo yegu sa. Okay. What the bra ya? Okay. No ono na de aduro nso ba. Eti 2009 mu hono ye adwen bi se ye besi dan ono kra ne ofa bi e frɛ ne sule ene ka se wa wo sika no wasi e dan ba ko asi asase ne so nti na family house eti oni ne nua bi e frɛ ne tuga ne cha asase ne mu tinka be ne single but ono ne nua ne ye ne single na yeso ye no chimbe hall ana soro ne 2 bedrooms eti ye si ye no 2017 mu ntawantawa ba me ne ntam otu kwan a so obema ne me ne akola no emu ode so saa tam so na me ponchi bi na me de hwe me hafa ponchi na so nya omo wa he agogo ho no 2006 ma me yesie ma me wie na me nya asamoa okay nti samoa na me de business nti business ne be ye basa ono me ameka ono a onim 2012 okoya ade bi wo me ma me kuro mu ho boys bi wi anoma ono na be se free kromo se ba ne epeme ma chimi ansa ne ache wo se ba me ja me moa ne wo ho nti mene no mankasa mene no 2017 mu ne nki ye wie dan no tintawantawa ba entam ne se ono no fo oba obehwe me me akwa no mfa nti me so ya me so bibie ma no ka chen se so wanhwe me a me so me wa kodi me hu bi so onye me ho ade ya wo so kodi ampa me di to di na so di thank you ma be hia sa yeti fa ne se bia ne wo kwa na asa wo so kwa na mbedura mo sa hia ka ho so ono no kwa bi wo ahomache be 3 me so me kwa ba be 10 okay sa na me so me ye no okay okay eti de na ewo ma no nti ntawantawa ebe mu no okọ tamale ebe fa me cylinder ne me no ma no ma bi ko ho no mo na me nim de nti a wo de sa me cylinder ne sa me stove ne ko ye no tamale ho so onya oba bi ho a wo de me nhwe ho enti obefa me normal no call ho na me ye ma adwen se e so abese sa me normal call so promise me se wo de sa normal no be ba fa amba wo free tamale ba ye no wo bete se me wompra am so fine no kre se me din kan ka achro akra no kra ya we se so bedi di kra na me ko be ma nchen me nya kakra ma no no de akosku bi wa school fees kra me tua ma no ma ba akra na no se hwe na papa ba se scan ye jikra na eti me de to ba bi ne aye de ya sa de aboa ye ho se me de bia meka ewiase no kra da ho ano aka de entro wo mu na nye se de obeye ne na betwa ti me no 2017 na issue ne ba na meka che o se no issue ba na na ba o se wate se ma fam plan am se no kra fam se won hwe me ne akra ne yi ti na ma fam plan se me ka se ye prepare ye ho ono no ko hospital me de man ko bi da bi o mumie no mu prepare mo ho e de ho na prepare mo empana twe na o de bo e den de na si atwa picture ne kire eni meba de na si ya adofo mie no mu prepare mo ho ono no kire se me makoye tattoo ne ni tattoo ne da no ye maame no ye friend sticky ono so ne me guy na o ye maame o guy ben sa tattoo no me pa chokwa no tum the mouse and never hear say okay eti sa sticky no ono no nim say real name sticky so nye real name na dia dia nickname Nicky okay by boy ne de friend Kofi Asiama eti me so sa boy ne so man take ni say as serious if say me kra be ma ye me lie me ka che say me ne be ma bia wo na tie we ma tum for kra nim say me tin kra adamoni ne ayifo nyina ka be kire fo nyina nim yeah me be ma be ye me lie me fa me kunsie me ka che o mo say me wo bi but on hwe me say ma areho ne enije ni ma afem na jano ne kofa be ma sa de obepe wo ne jano no satam ne japade ne hye ho ntimi hu se mi jai ana fe so ma break to 2000 to 2017 I see so ti dabi e be yi na fa na ka me be di ni 2017 mo ana sa issue we ni ba nti ono no te se me wo boy na me say no kre no say ai what say ono na eta to a wa chwe ni di na me say oh me da ma te say sticky ya de e twintwan
ade a tare me de menka ne sa nti na me de to me so no na wonim se mebo stick no na meba stick no na ye tattoo no but a nickname I don't so wonim se friend sticky by the deeper de what the coffee sia eti hwan adwen ene se obe tattoo no for ho sticky me de me tattoo de me nigim obi gu me ho nyina me nigim no no so ya we say me egugu me ho eti ono ne din gu ho bi da bi or nickname da bi oni nickname ono de ne yaro moze tiada na wo tattoo no for ho a wan fa yaro moze ona nankasa because ono ye ona sticky di mate tiada ntia wan fa ona nankasa baby ade ato na wo ye ho ono fu ho mi de he na kaba yesu so antwa kakra te ho eti wo die se ka bo brazil enka ho no esoro ha na eteta ho na e ma de yakọ no yesi se cleavage o se hene ho no ene da owo wo bo brazil na pompe kakra bi abo be standing wo hu eti adenti na wan twra yaro moze anto no fo ho ona nankasa mu no na de sticky de egu me no kra de na ba ko no tete no brave me soon too much no brave soon yes if it's a issue no kra ba ya me pa na chewo ni nua ga bi anim no oye gaga che ni nua ne se me nye obi a true sata me ma me awu me papa nso awu tina no oye me sa eti tattoo ne ho na ma mo twen se kan no de na odi pra wa no sa no ebo ode bo ne bo wa no na me so me di blade no abrada na me di blade twitwa esunshine no oso de nie ya be ha wo de no I see blade mo no emono pa na wa no kwa na pa na wo tu sika ho da bi bo de bo no so de ehu etuka ho wo sensu tuka ho ya batimi ahwe adanse enti na ya fa kama ne to so ne ehwe ade o ze me boa anya wo na to ne sisei o ho na esere you swear to god o na esere na wo de boa bo obi ano so a o ga sa atwans wa na enti ehwo na me pesti a na ekeka me too long time na me mani hu sa tu me kam bla me bla na wo sa tam wo ja me wo sa tam wo se sam normal to agu meba mo ro ya baba so mira ya baba so me kam de wi asa no aka respect ya baba so ati aha efise animu na hodin nim me sa tam me brush a na ekeka ntimi yasa me kwota before ode bo ne bebo na na se ode bo ne ma na problem so ode wie so se ode wie so boss okay me kwa na mani nda ode boss obi twam na say oh na nta wo ha fangesa enu ene enahi o say ya me boy no adam for na abo ne pa nti o ma boy ne kwa twese kan say ko de be pra no so no ba no nya bi say 17 years I mean bana me de ne ba ha ni nyina no me o ja me no wa ma me hwe batman kasa na me minim say akra no da yentam me ja ne hye wo be hwe akra na ma no enso say wo be je di say me fi so me de bia me kan me ne be me bo bra me wadi da so say e bia me di bi but e bia yen me ni 1000 me kama mani hunu me ni 1000 50 pesos kra me ni bi wo me say ma me kan ma asam wie me say wo ba ma me 40 me say kwanu tum asam ne nyanja jinwie ye mo to fa kra wie sa 40 wo be gina say 45 million na wo bi di sa 45 million ne ba e wo ka cha me say wo di bi ko fa funds wa kra me ti me no abeje ma punch o gina o say na no ba be se ahye putu oja e chile mo boile e chile ono na downfo so na sa be ka kire me say wo kun ye kohwini pa e to hwe sister ma hwe say obi di dan 45 million beje now what me this 45 million come you bank as 45 million come in for me dey ma would mama just 100 cedi me come mama me can so me mama so ono me ode wo me boro ba se sasem we me can tro bia wo ma se so boro ba enya me a o se mabo me am hudua me ma 45 million come 100 cedi and ode mama wo so wo the 44 million no e ko fa phone so akra me team ani ma purchase wo ji ye na one get no kwa wo okay eti ayede na woja wa wode na bra sit down wo sit down na mansion so sit down na mansion asa na chembe ho okay 2 bedrooms and 2 bedrooms eden woja wa ma hwe so winim ono no ye na adwen se me ni abusua me wabusia but ye no ye nye one father ti ye ntamu wo sa se we ye yi a we nko ane ne ma na efa na we ye yi a we nko ane na yi na efa ti me mabusua mu no
obi ani ho but say dan no come oh me what can one musta opa ye fantum slice obi ani so okay opa fatum say one anim kalakuta one kalakuta no obi abeka na me pese me come rare nickname no but assembling what that TV studio mo hu kalakuta yes opa fatu slide say kalakuta one anim no even so oni Mason ni number kra fa Mason ni number no emfa na mo fanto Mason ni emisu me na me apart from ensuo ni mortar no ensuo no so oba besia me se ni nua be ma wa ye friend na eje met me afre e dey atu sisia na eje ni gina ho even ntina me say opa fatu say e wo yi e no dey waka e dey be frɛ ye be bia ma frɛ for be na e be so me ho modern more apart from that no sika fam black pine no oba besia me na gu fam say konfo na Akoma ba enso makoma konko 100 eno kwa me say wi a 20 kan ho wi ansuo say wi a menya bi adware ne na wi ansuo da bi say me dem atono me force say nipa obu a otade o nto so ti me nto so na mbugu so I say pipe round on ka say o to so ensuo na wi ansuo ka ho na ben den there emponche ni nsuo so okay so enu no ye the flow down so sometimes so make my ka say oboma Akoma me discard be to nchen and also bosomtwe bank says kan nyamaje we save 17 million okay ye be ja 2017 okoyi ni sharp person di ni din na to so wo di ono ni din na me do no na ma de nyina no me say ono ne me na signature I don't know what me say ye wo do kokoro moti na kotim ye say me di ono ani din na aye nya me din na me da to so okay what ti say me ye ni say but say we so a wo san na wutim me san eti wana san ye okay mama na kwa aba nsa na say be ma na kwa aba udi ni dey na open nickname na say dey no me dey amanfo ni mi ani e pa cho brawa nim kakra ma me amanfo ni mi ani Mose so bibia boko dey me adom boko hima ya da nyame ase papa nyame adom bibia ye boko ye baba Mose ho no mo na ya be bisa de nti ani oba bre ho kan no ko so wiam ponchen na wo wiam nsuo ni ade a peja da esi ho no ma na fe akwakwa bibia o doctor Akoma yeah really grow fine makes you grow fine David Mose kalakuta ya shada wo so ya shada Asia Serwaa nobody atu atwe okay doctor fe kwa ya ba mwakasa Mose wo ba kasa Mose wo ba kasa ya ba sisi a the hospital na be pa me nya botra wo ba kasa ho me mai wo ba kasa wate adaro my respect wo ba kasa 8 years ni me no dwa ye wo ba ne kura wa hunani mo better terms okay grow fine makes you grow fine ye ko yo ye pese asebere ko boko nti iri kan bo adanse na akofom ansana ya toa so why within the Nanekria because of free boshin na Kumasi boshin na mo ade grow fine na ya mama die because me kan daddy ade be che asas and say mawo na me wo ye na chiru because ye family planning na ha me kakranti ma me kokoyiye me mense sizi almost a year and a half but my mom and tried different types of medicines my nyama me yare no edu ti me hwe television and me who say moto jam so menja mama na mama na go find crowd my mama say me kotoka mana samram say me ko try bi keke nti me nam Bushing police station ni mo na me share Kabia autumn go fine drum to be am me try daddy me to one bottle me be no a drum 3 days bottle can do half afia majo asade sebi wasa the majo so agume hono people bring sorry ya me menses says almost a year and a half material menstruate and say any gem kwa na me carry ya shina median nunyam eli aka twemi nuanom ma omo suffer with menstrual problems omo say omo go to grow fine dey mojo do papa abuwa me to the extent say abaya more 26 years na me twa brand because almost a year and a half
ntimi menstruate na se ma no go find just 3 days na tina menstruate I say many aja my mas mama nka de meka che wan se me da mase na me hwa mo ma de mo ko so anya ne sa ma mo se sanada se me go find me dru no na no pa enwe ewia no pa sa se me da me dru a de bie na me no se be da be sa me ho ya wi nyina da mase pa ne ko po hwa mo onye mo kese. Amen. Bye bye. Amen. Yo, you better so. I don't see the baby eba. We boy said the baby kalakuta se no beko fom. Beko fom kakra. Enti se say the to so. We your ba Mr. Show mensisi nyesa awo betimi abo. We your ba no ahwe o mensisi a how bebre betimi abeto. We your ba no ahwe o mensisi se de eka no. Wa ahwe a beka se abrewa bi wi oba da bi. Nyankopon bo oba no wode ne kosu agya ne kwan wode ba asase yeso so hwese obehwe ne yese de be ya da bia no obenya o menses busume wa hu menses anim busume enu wa hu menses anim a ayare hwe grofa mogedro nanom se de be ya bibia be kama me yafa number ni tudwa ne start enkomo no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Minu aba Nyankopon bo oba no wa man hormones ronko a friend estrogen, progesterone, follicle stimulated hormones. Sa hormones yi na ebeboa ma oba watokusua. Na nyame anya wadom na hormones yi ebia ko off anase ekolu a efa problem bia eba problems bri. Enu nti hwehwemu kire se yeyi emma edubia si ho a emunsia ewo friends menstrual problems and menstrual disorders. The enti man ne basa say ya na hormones no ebi kofom ya na ebi akosoro tibe bia no go fam agado se be ye be ma hormones no agina faako enya saa emansian wan hwe ya be ka ba ko a onwo ba no ho enti ma bebre wasasi so awo ya bo mo enye Nyankopon na de kam wo mo eye yare a be fa na asasi so no go fam agado na bia enye kama uyi oba da saa wan hwe o masisi a saa emansian ba ko benya fibroid wan hwe ya be ka ho ma bebre wo ho bedu hospital no yes fibroid da omyam yan go for magedro no se be ya bibia be kama wo yo ba no anhwe o mensisi a menstrual pains wo betimi anya no anhwe a be transfer kra de ama wo baba yan go for magedro se de be beboa ama pains no akọ se de make Nyankopon nye tirimodemfo no ama obi ade ababoko na wo de e ba na wo bonsa no da bi no go for magedro no wo yo ba no anhwe o mensisi a miscarriages saa na ma bi wo ho a onyem na asai da bi yare afa na asai so anya wo na nabi na hye wo yema wo yo ba da bi yan go fa magedro se de be bibia be kama saa na wo yo ba no anhwe o mensisi a hormones itimete kofom a low libido that is atinkana tiako yan go fa magedro se de be ma bibia aye fine me ba be kyerɛkyerɛw menstrual disorders no emu ahodo ti wo mba akokora no atrobika ko hwe go fa magedro no na wo wi a ofre me ye oba ko a eba o ye oba wontimi ne di na nanum ato a doctor for ato ne di ice cream period yan go for magedro no se de be ya bibia ebe kama ye o de friend premenstrual syndrome aka na awotwe ana nanum ama ne menses na ba no obebo ne nsa no saa ko pebise ba bidru yare enhwe go for magedro no a doctor for frɛ ba ko amenorrhea ana amenorrhea emfie dunum na oba menses mai emfie du na ne menses mai nti we a odi adanse se bos afiba ko na ma ya onum go fa magedro eno de ise kuku obi de etimi di 15 years enu go fa magedro na bibia enye kama metrorrhagia e batot wo yo ba na o message batot na eyi clot abisro onum go fa magedro no oligomenorrhagia ono so de e bako ba ko pe esra enu go fa magedro no na bibia enye kama dysmenorrhea de ni message no yare ono de ande mba nipa hu no ohyedem ofifine hu ni nakokomo po na yituo tep onum grofa magedro no bibia be kama menorrhagia eno na yeka ho asem yarebone afi mfie mienu na ne menses mai eba so a entwa obi wokra yi sede ko hospital ko de pani ansa na etwa mesro num grofa magedro na akofa yare how amrel endometriosis ono na ye friend anidane no saa menses we de yie ifise wa wode ne ho ate to we your message na sign na kuchiko eno tie friend ni dane kwa kogu tubes no tutu kosu ya kotomu na asai yanu go fa magedro se de be ya bibia ebe fine
de bia ye ba ye tu enua man mufu eno ne bi di ho adanse o ye family planner ye akọ hospital ma doctor nkyerɛ sɛ wei na ni waduro ne befa ene ye midwives a okwa obeboa am wonya de ani umogya befa nye sa no wa do pefa obewie menses emba anhwe na ebisi awo ne so kwan ye no go fam ageduro na bibia nye kama je number no ne nkyerɛ ba bia obenya aduro ne bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye di kokoo na ye aduro no to wo na so ani so briwa no go fam ageduro no akoma bo periperi unsa no na yo tititi waposo no waposo ye oya eduro na aduro na ntimi nda go fam ageduro no aduane si wo na ntimi ne de eyare ye nua ma menstrual disorders ho asem ne yaka no misro menfa grow fine ni agro infections and pompo obi gware wi ano de afin dwe ne ho wonu grow fam ageduro no a ne nyina ebe kama ba bibia Ashanti region ha de obenya aduro no ba bia to na mom se wo nkrama mu amsro ko o kan shi drug lane Kingswalk Heba Tinatek Nanaboache Angel Repash and a Ruta Asamba fo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drug and a Widama Kaswa fo nyina ko Dependable and the Tribe of Judah obenya grow fam ageduro no amasama moko na Heba o post office in opposite Albesam oho asama kese wo amen obenya biato saa na suhum oko NS Pharmacy obenya grow fam ageduro no achimodafo nyina ko Chumasi drug store Agras Redro oda kwano ko foduafo nyina ko Gapsin Pharmacy saa na wo nsamomo na akona na boache nkokofo nko Hillside ana anti Akoma wo sunwan ya ko Capeba Moze ana Greenlight tachiman ko Abibido Depot takwa any prisia monko waso ombenya bi wo bogo so akọ unique heba obenya grow from ageduro no takrade fo ko AA Mensa wo keep so akọbo achi ansa ana pena samaka sifo nyina ya bomdin wo wi ni ba bisa awrade obenya bi saa na okotamala obenya bi wo PK Gombila ba bia obubi ya frem na mkire ba bia obenya eduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 num grow fam ageduro no if you say grow fine makes you grow fine. Dr. Mensis Sanity. Dr. Grofine. Say Kalakuta yetwaso. Yetwaso. Mama Kalakuta asre. Mama nasre pa. Wado so skin no when you Grofine bi no ma. Bibia ba ye kama. Okay. Yada say ye bi mudi asante ye pa so de biba ye. Nyame ensha Dr. Grofine, Dr. Mensis and no de efia ha. Who so be aswache no TV so nyame na ye so na Grofine hye wan kwana. Mama Mo Skin Care and Cosmetics Clinic. Yes, Nadia Husiesie no. And Obama Hunyafo, married and Casaso Honom. It will read no and now we are tuntuma, but modi maintain color, no yakoswa sa, but modiako. Now, one more and show skin no. Emma near my bet media CC when I come. I felt Nipediana Woba Kumbi no Amao ye from the Sabi, a yabada was up in the swamp. And a flat tummy no, one bay become a pa at the amount. Your person the 2 year crew and crew and no for Jejina so come. I found an inch more, Mama Mo Skin Care and Cosmetics Clinic. Kumase wama be bie enkrabata ni bi ewa sokwa Akoma FM anasa TV3 ye office hayi ene wama be bie bi pa wo Kumase asokwa ye nche hayi a enkran so East Legon number 3 Boundary Road and afa Wager SCC Junction wo yadru West Hills Malls no enkran krabata no eho ene wo Kumase for me say Akoma FM ye nche hayi a ye ne City Mall no ena edi anhwe 0244855094 0244855094 etibemana mesamu akwa babiem Moze keka homa me okay say ya na ate ohu say ya we cool say ya okay oba na kasa bebre de na asie na mwabra ahu ma chenchin edu say obeso we yi oba iba akwa mani enya sa na te say kire mi mo ye wono uni obetie na mo say mo babla oyo ba ise so bra ho ase ma ura ne ne yede eti mene wona eti nti ahon kire bai ni anya mponche nti ba se kemi for se ye hoye ma sinti no yenyimbo ani mfiri o na o se a ukrompin ase ya de yemfa mo ani nko ma me asase so na me je peni na me ko nti ya ko bush
doma operator ko twa nduane so ade ba ne bobo kese o ma me fi o ne de gum ti ene mo an gum ya me ba ho a unua boy bi efe no reku na a kire me se unua no no ti anytime ya me ba me no na ede etumi na ante kakra ntimo anu reku ne we ka chem se obra akonta me namfo bi wo uton phone so bi me namfo bi wo laptop ne computer bi o mo ton am kira banti se obeto a na me si we no me tokra na minimo bi obede obeto na o si wo no ankasa wo bi obede obeto na me to ni ma na me de man me de aja minim hwe to ko ton ni ma no na oblem bi na me di na me de ye tis ka na me de to ni ma na ye de e film ti mo wa na me te so mo se jadi ne kura na ma ba ho na da ho na isa wodi me bibia se me soli me da anam son da ese ma me se me ne free kromo yen de o ma me se free kromo e wo dayem na ma me ti ase no no so afrim okay to ka me bopi na me sorry na me foka e de e ba kumasi na de china me ti se o ma chi unua boy na obeka kire me se ni namfo bi woni ma na me si o ana tie de age se wono ankasa na ye de ko kire ba bi ntu nua ne police fo no ko kire ba bi ane ma ne nyina wo nyame anim ne kure bi a chi me kura anka me nim ba bi ane ma ne ye de e wo ne makwa ko kire tu nua ne ko kire na o mo je no o mo ka asem no mo ja unua no nua ne ba timi otamale nyame adome so me la tisha aso yare anya obi se wanya contract bi me anya de yinkusunu mu ti wo ho ya si de uni obi kan contract asema NS ka beba obetuma promise so search na bi adibe 1 month 2 months eno kran me bobo sin ade ma emre bi ade a ye ma me refo kran say former bi a friend promise or time or they say o akra ko tie ayi bi anke bi obefa me bo sin 200 cedis I'm send 1.5 na me 50 cedis ade chin no ne oba ni gina ho e de 1.5 na foka ene akora ni gina ho 10 na mo gina hefa tamale ho Ghana hotel tamale no man pa ba na me ya na ede mi peska mudawa no kram san ko pebo sian am de mama na mbaye me ba kuma siam tumi de dabo confirm aponche ba na boy no twa sticky no omo na mfo na masan jinsan kan mo fi se me ba okra no na onim so okra da bi mi nim star obo machine na so bogu so okay na masan jinsan e dey akan no ma we nti asie asembeni ti one day bi me wo wana me se me ba kuma se me buy na boy bi e frɛ ne kwa me game boy no shiam no say on so horo so go god day oze empese me kan asem chiro na me say dey asem for Jimmy boys ni na fucking boy na there ne ne ti wo no on e say odi kala ya hwe kala wa train din go sticky nti ho na mba na mbebi sa say kala be ma dem tim ko e fan am say kala ma ko e fine say yes say ompna ye friend sticky enka dina impona mi hu say o bu obi ere e mame o sin ayampa nti won me dia bufo na me bro ere e bo ano so pa nti mame bi papa bi o ye friend Panama o pamade Sometimes no na ye adwuma no UT bank ena S20 sika bia be ba isi yi UT bank me so be du ye no enam issue ni ti no next year we spend ya na ye asa na me na san UT bank for no maintenance light say obo shia me ko na makoy ya mom ntina me anti wa na me ko UT bank go adwuma na me ko manager no na omo flat amale manager no si muze na be ye de okuma muze kasa no e ba na ko na me si adwuma bi na de me ba na me ba nipa no afro come up nti no me sre na o ma me sika bi sei nti wa na me pay ne ba na wati aye de aflim mine super masem na o e ka se wati na o ka chi nipa nse on fa ma me na me de bre Panama no eno oje nti me de minim se waje anadwo na me san aye de
akotamale akoto amadwuma so saa de ne kura na de be kye ame me ba no pressure na ma me de ba ni kwansen ba fisi o meeting ense ye enti ye bedru ya no me da ho amakon fine kakra say ye me ya so why fine ya na ye dey ka kire makonom nsa okay enti me da ho am unse bibia atwa me sa shew me bo pitri sole no crowd blade mono na second gina me so bo pitri no na me so ko twe second na odi dwane ye sister me di gu ne so sa me ko bushe atonsu dada na moje tu me ba sen wa ha eni mark ni ko twa na da ho no e ba sen ti me duru onom na me bele ya afidi na mani su chini me e ho so me chiri ba ye dey eti area ho ti me top from boy bi am friend kwadwo wani ge bi a friend reta no ye sport ho e no mbe pija me e de me kwa agogo hospital mani ti na me da agogo hospital e bo anaju be tu na mi o mka me se wa ba na mka che nurse for nse wa hwe ya me hu a de me ye no mo se nya hwe na ba be pa me che na me san oba o kan de no kan ye ai o sere me a me fan che no ne boy ni bibia ye biem fina ko ne boy na ye de eso atwa okay na me se fine ne wa kan sa de a eye Mr. na me call tamale ko ye man bi nya contract bi me boss bi nya contract o lungwa no teka nti eduru a me ye adwuma na man ni yi foam eno me kan say oh me pay foam ni bi o father no say oh upe bi sa na yi bi we ya afa no na say queen size ani mi rubber she ho ahomache ene panel board ye de fix it ma infant fie yi na ne de obi ablake sa ye de amema no okay nti mdi be duru ahomache no na me bopunu so me punu no eyemienu I say tete dan ni bi pie valanda wa chiri na pie ntimi wa chiri okay boom meti say inside fie inside the punu na bie ti anya man ka nti metiwa na abebie punu no ade chi na me ba ne ka kire me say da pa boy no kra me tuma abo no na say sabe no obi she ho na boy ne da dem ho boy kro na sticky kro na yeah sabe na bana nya say no be 6-7 years and also wetin abo sticky na one room and also ade sticky be dem wo ba na nim dem wo ma chama wo kra say akola me yere me to adwane mani di no no san fa e o fie wa o boy bi wo ye doctor o konfa no chefre ni kofi ono so fa o fie wa na utimi nya no adwuma ye na utimi nya ho adwuma sister me ye ho adwuma na tibi shapna ne ye pa sister ni nya chikura na manya dai man pa ba minim se de be ye china bi obi nko gina ba bi mbo me se bi amoze wa anya ade no one day bi me san ko tamale me ko kire mo se me nya accident ena me pray nti company kura tua me sika ne ye dai e ma oba ne di blade sunsun awo no I see nti me mu tua sika ma me wo ho ana se baby a boy ne so te no e ho ana ma chiri ba so te boy ben sticky no nti une ne koda na jo a ma chiri ba ne hu mo mo sori ahomache a ma chiri ba ne ye dai hu mo nti da bia na ma chiri ba ne frame sa da oba no ne na jai mi se da bio one day tu am ka me boss kra man kra na jo no na pua to Kumase pua to Kumase na me bai na mbene na mo na me kire o se ade a wo ye na nye amanfo bebire dey e ka kire me jai o si me dia boy ne ma mi flabru kira ba sa ta wa mani ni kan kitingiti bi she adi kana on to bi manager sister na mi ko to ni kama re me yire no na me pewa mi ko to ni kan chenti ama boda okay sister abeji adi say me ni gei mi free tamale ba me ni gei tna dem 7 months wa na me nchenda okoda boy no wa homache no abebo punu ni ma bie no obi ase magimi na de na nyejimi da bi unim de ntira ebia no so de ma ba ha o kan asem na o pe wasem de pe ma asem se de be ye be si aye de okay into one day bi sport bi wo mo na ko opele
me ko tete o sa dey na minim jot me twen jot packet ase na me minim ai na aye kuru me tete ai baby nti me bufu ya me ko ento e wona me keka bom na sport ru an ba say Mose me nye saa na yenim dia ko bi anti to an ba ko wo boy bi afre na emba o te chapatre na me bu ko todwe pa ne che na o si o Mose minim hawa e dey e koso nti no chaso enya hwe nti wana sport no ru an frɛ me na o ma me club akọ na o de me ko tena nche na o ka chem se Mose uni ma se me beti ma solve problem ma face bi da pa oba foforo na ane ne nye dey entina uni ne oba foforo tena how we na so be dey esu be twa nti sabe na wo fa mema ni nyina na wo fa na wo ge bi da mi chensi no mi ko good boy no so aton su da bambu ba nti mi fa me nan fofo se boy na wi atwe boy na dey we an roba we wi atwe we wi Mose twe mi do nyame nti mi ko guru so na boy na dwane life enso de obeya na obeye obeye amemre bia ho ahom tie kura me ne madam fu bi dia bobo ya mi ntwi bi da boy ni dwa no si mi ntu nchensi na me da ko ura container bi e wa to nsu da broken heart nti boy ne ka kire me se me mpa oba bi no me so na mo na me ko eja me ko nya sister bi na me chechire mu kire no sister yi ba e kura mo se da bi anwumre bia wa e dey oba ho na me sister me donya me ataso me ni hwe ye biem ba na oba ha ne bibi ntira ba me pese one day ya mere ne so no ankasa ye dey e ko ne ba bi na prince lati ase mami me ne prince la da ho ahomachi na wa ba no aba opunu ne ma bie no no abane nam dem no asolite no adum no asolite no adum no na ma mia prince la no se nkasa me srew no prince la so o pe me nko ade aye dey mia wa no na ge ya mia na no sister one day oba again ni me kun say me ni no bibi anya sa ahomachi na ono akoda ne boy nchen no me ntumi nya dey e me bie no nyame ani mukure no beka one day oba man bi ode ne na say bugate no sister na one day dia ba me mu say da bi me nti ase atam so no aboki asu bi wa chire wo say yenyen kakra o so open tomato store na am say tomato store there sister say tokrumo one na so pede refreshment na so pede sister tie me dia no me dia na wom na so pede refreshment refreshment ni dia na me pen say coke ni pie na nke aton o no refreshment no okay na wo sky de ton to mane okay to aso me mo atwa mo akasa wi nti e ho na we ya na one day yi o bag ne oniama kakra e de kogu store mu o say e ho de obetuma ayere atena ba dan amene me yire dam de next time bi mu obebudo ameme ayere ya me ache no okay tina nyum bre pepepe na eye me ba ne birthday na me wife no ko bo me ba ni ti kama ayere e ma ne to champagne o ba fi abehu na the seasons atwitwa ni na to agu mebodua o sa de na sama o kan nyina me ya sama age di but me twa na ya de anyi ni yo wa bo nkro ti wa se ma na kwa na so bo ni nkro okay sa de ntina wa twitwa etini na agu an no na wo no ye de na me sesei wanya ba ma me so manya obi e de ane ha obi ma o ye de sesei wo no se me kofo ba bi kura de ba ha sister obeka se me yire ofisi anopa wo ho me san wo fufuo atwa bi san de si wo no asan be di me donya me o atasuro e na de nko a se de nko a se bia ne zo ne ma ba se wasi dan na obepa ne chefa no enu bi no se de be ya china bi ko ba bi a wa asembe re ebe de fege ihumi a wasi akamiti mewu ampa so ne ma bo afon mitimi ko da container ni Priscilla ba ni nyina chisela sister e ho na Priscilla e said there binti Priscilla de nyame ya adom ni se me fa na anche no fa yefunu e ko check na nyame ya adom nta for two boys wow inti na me o jackpot e wo ba bia no boy ni di agoro nti ya koy na mse Priscilla tina hana menye dey
min check jackpot no ska bi animu ska kakra menya wo ne de akoyede e de akodidi no see you ti me check coins na me ntse man bi aba say bla we re no moje etu no na me jack coins ne ska bi animu moje etu de onya abotre me ba no samba no say moje etu yo na me mo ska ni na me de gum na me say baby yanko ti o me na antifra to nsu da okra me ni mo ba wa akoma hye moje etu ni na bedru fie nti man bi taxi si wona mpane che o man no won fanti ni man na o fire tinam na se ne kan mu nya moja nko you could do na doctor na ka che me se nkola ne de o mu nye yie ba e dro bi o me nto na on fan bono no on wonya dai embra na me to adro no na o de wo no o wo mu omusun kakra no mu nya afim de girl kra no nim so mo ai de mi ko sie na o town no anim atonso da cemetery na bi si wo se wo na wa de nyame na atwa na ka na wo di si wo se nyame na atwa hwan ka me wife ne ka ada no nim hu bi obai no nim hu bi na o na ka me man feel sister okay man feel na me tim baby and also ye dey ono boy no mutim baby nti me wife one am say there be yanko tamale nko ye dey yanko bo blane kakra o ye be ba na akira ye dey ajo ti ye ko tamale nyame adum na ye nya aba baako bema ni ye de ne bae ti ye de ne bae a ye be bie sport no me wife no 300 cedis o ha me san am siska we dey wodi ko business e be she na o say there bi wodi dey bi a chance siska we be di awie na afi ye be ko bi wa akobo ne bo sen ade Prince no there bi sana tie dia fama me koto we have nkitinkiti ne de be sisi table so na won no boy ne ba wo be ton sanom etomo joto no okay gina hwa ba bia wo gina hwa mayen enti na mema no ma ne ba be kansam na hia sam ba na mo be yia no e wasa mo ba na mo be yia no ma ne die ya de betum to de de betum ya de betum ba es life for be ya de betum oba pa kwa ba madam bibi aboko de nyame adom asam na fa wo hu afa enyasam keto akra fire call yanko je ko mo ba me da asipini akwanya wo de ama me awie ye de nchia be free time aso ya mo bibia o te Akoma FM Sabra busiafo na so braso time e ba fo ne mo betwetwe nkomo e de afa ya pomuden ho sanse apomuden mapade enu ni oni pada sani bia wo japade enu tina da time e ba fo je brebo breso eba Akoma FM ha no betwetwe nkomo de fa wapomuden e ho na awie se wo hwe me amebisa se wapom etisei obi wo ha Sabre wo hwe me ana otie me ogumpam eniema wo de agu ne so enya asem ketwa obi so kra se me de biti pa adwa me kra nya asem ketwa ne no moto obi so tumi ne di the slow time e ba fo akofa edro mienu abadwa so a ebo tutu malaria situtu yade ase edro ne time herbal mixture eye malaria fever dro enu tibi do fo wo dampem a yede ne nyina gu so no unya bi no ma ebebo ebetu wo wase enu achikura de want me die unsu bedidi ya no nso bebre wa wani so chini wa wani so biri no edro ne TIME enu achi ne yede time herbal capsules ene ne mixture so aba edro we no eye immune booster unya bi no ma ema nkom wa woni paduam ho ye dene ne ba sa wo nkom ho eden so a nipadua na kwa baby bia no eye adwuma wano ubodrem or drugstore pharmacy shop license chemical shop baby a yenre ubenya biato na o pedido so pom etu akwa akoton a na de wani akirem KNG herbal Colinac herbal Misty herbal Freddy Mens baby etu nroton wo Ghana ha de wodi wani akirem a yenre dodo na wonsa beka bi na awie ise wo hwe me ana utie me yade abetena wo so yade edi uso akone aba aje wo hyebra to ho wo je ho baby a enya me de number edidi dwuma no tudwa e dia maw me so se fa na fre Dr. Penny chekere wo yade bia o yade no kiremu kire no number no ye 0244 417
669 0244 0244 417 669 669 abusia time here by your number didi juma we aso no eno no na me no udi nkomo kakra bi e de afa ye dro fofra ye de aba edwaso ho edro ne time herbal capsules ene ne mixture abusia edro ye de ba ye nche kra na no kwasem ni se edro yi no ebedru o man mu se de nkrofo se etu ogu edro ni so wo mo no kwasem ni edro na no edin edro no ebo adwuma san se Akoma FM 40 fo mo di adanse se time heba for di yenro bi edi bedwaso no eya na eyeje eya na no enam na no so edin na no kwasem ni se time herbal capsules ne me shade aba ne die edi twam o me se echen yedro bia enu ntimi dofo se wo hwe me a borre mo drasto kope time herbal capsules ne me shane bi na wo de bobofo ma me na no kwasem ni se edro yi no mesraw wo ntoni mienu emum ena wonum ni mienu nso emom mesraw se topa ye no na obetimi ato a ana obetimi anom a na wo bomode ato na wanom sanse obi wo honom a wo se aduro no ensuo de wo ntimi ndom che se topa ye ene wo de hye bankum no wo de hye fufuom wo de nsuo gu nanum no wo mene ne se eguna ena obi nso sese me topa ye ne mentimi ndom a che se ne nsuo enu nti doctor tie obi asu frɛ wo de nsuo ene topa ye ene wo de aba enu nti die wo betumi anom no na wa bomode ato na wanom na de nsuo ye ne sa na topa ye ne ye de topa ye sa na nsuo ne eye enu achi mekanfo de maye ma me ne papa no mu a bomfie ekọ animu no sanse dane da ma me ne papa sori a wo mokotodwe ye wo moya wo musisi ye wo moya wo makoma ebo ntentam eni adeade a empani si dua wo hwenyini a na epo na ebem ma me unyini ne de yade na ebeba na mmom no unya time herbal capsules anane mecha na se wo no no de a ebema wo nkom wo ni padua mu no eho ayeden ebasa no a wo ni yade bi ato nkwanta mo apai ebasa wo nam nifa na yade na mbonkum na je se wade wo ho afri yade ensem enu achi me kanfo de ma bema bi a wo hwe me awia yi se bema bi wo ho no ma no makowura tokro boni bi mo wakofo mpa boni enam so ma yade abeche ne bema aboso bema no wo ho anensa abegu ho prekesen obu okra ne bema na no na aye kro obi simi de medwo nsokra na nsuo man bi sabi na firi me bema na eba obi simi bema ne mutimi kekame emutimi ye metwitwiri aswo na obi kuntokwa ewo ne bema edro ne time herbal capsules ene ne mecha bema na da metna ha me kase capsules na me kanfo de ama bema sanse enu na ebeyi yade bia ede afiri wo bema na asan aboa ma wo mema sam wo mpamu no SCPS itadia ma enu na mpani be kase wo to bo baako na ade akum no man pempem edro ne time herbal capsules abusia ha ne de bre ena ye adwuma enu ti jam abofo no anana ba no wo de frɛ ye na kyerɛkyerɛ ha mu fa kyerɛ ye eye 0244 417 669 0244 417 669 enu ti be me na o no nom time herbal capsules na aboa yi yade bia abeje obema aboso no e de free ho enu achi ne yade abeje obema aboso ama obema ne fon ana fon obema ne hia na ehie obi bema no etimi hia ayese dot no mesraw ma de bia metena ha meka me se ma empesa ye pedie mu oden de so de tre de wa enu nti bema yade abeje obema aboso a enam so ma obema no afon sabi obema de kura no so sene wo de no unya time herbal capsules na se wo no ma ebeyi yade bia free obebem na eyi yade free obemem no na ebo to sisi yade ase e de free ho de ma san se emema bebre ayemre wo mpem esan sisi yade a abedua wo mo sunti ene emema bebre no mo yere nom no mo kanchima mu ekompam a obeyi kon do pa sa de nkonya wo beye ubonse be ma no na watu no de ahyeda oso oba panyame adoma wo de ochina ade be chine sa pepepe eno na nyame nam nimde ne adom so ede hahamma nubena nunsini amma Dr. Penny no de adro efre se time herbal capsules no de aba eno nti mema mote de ne me kanfo di ma bembe bi a wo hwe me awie se omonwura mu wo drugstore pharmacy shop enkope time herbal capsules na ononom na ebeboa amasisi yade no afiri ni paduanim na aboa ma wosisi mu ayedene na obema mu nso be yedene na wo so obema watumi apem no watimi awo so no ebasa no a wobonsi ye bo mrane akese wobonsi ye bo wo sagefo ena nanamu a nanso unia akonya anampo sa ahenie ne bi ni wobusuam nanso se adwuma pa wo bo ne mpamu nti no edi akese ne ma no yete ema wo enu achimi kanfo de ma wo ba bia wo so wo hwe me sanse duro no eye ma ne mema duro be ma nanom eyiyi ne yade bia firi ne bemem etu ne sisi yade ase ama ne bemem
mu ayedene ne bema mu ayenam enu nti wo ba pa wodi be hia wo ba sabi pampan bone agi wa hemfia boso ensansa tiate se ewo wo ba so anasa nkekaye etete wo no wo ba bi se me ya na nsuo basa basa bi fifiri ma hemfia ho ba eyi ti se sabi akatoa wo no akra na wo ye oba na ade no efiri ne ho eba no no kwasem ni se aya na ne ho eye ni enyanya ne pa time echecheba capsules anasa ne mixture no wo ba pa wonya binom a ebebu atu saya de biase afri sabi obemu ediama sanse edro no da me betena ha me se eye ma ye dwaye ye nyina nim se de dwaye ano edin sitie odi gu adwaye ne se sima baako adwaye ho beba wura ho no na ho nyina aye hyireyin sa na edro time herbal capsules ene ne mixture ne etie wo ba egu ni padwemu a ebeboa ma wonkwamo ho den no esipia sita na se yijija de bia abetena wo bemu ho no ede afri ho eba sa akra mu atenka nso mpo esan ekon kan sanse ema bebre atenka no ewu asa wode bema edi agro ewo mpamu a wobonso wo ba da ho setim kagya wobonso ye be pem na agi shkra won ka bi na nso nya sa na odoma kuma ebo yen oba de sese wo ne bema edi mpamu agra wutimi agyeche ho ema bema no nso so na koma eto ne yem enu nti wo ba bi asabi watenka ayra watenka ateko no eye time herbal capsules ene ne mixture wonya binuma ebeboa wo ba bi se me asenkokodwe bi na mini padwam asenkokodwe bi egumiti ase anamposa se emo kitikiti bi ene na minim edofo wonya time herbal capsules ene ne mixture no ma ebeboa wo ene aduro ne sanse ano eden na etutu yade asententem ti no yedi koku drugstore pharmacy shop eno ane se esa eno nti wa wo bebo awrem wo drugstore anase pharmacy shop a wanya bianto no doctor si wunti wo ye delivery wo de freyen ba bia wo temi nka free bia wo de wo freyen a ye de adro ni bi ebebro ama wo nso watumi anonom na aboa esiesi wo ni padua abusua je number no eye 0244 417 669 0244 669 and penny sinte so nko anante nti yeba no ye the time yeba mixture enso aba ebusua bi di one dance sima pe e de akiro sanse time yeba mixture de wono waton ne ho dada ene wonam eye malaria fever dro tatahwe ye nyina nim se de malaria edin sunsuanso esitie eno nti ebusua me bobo sunsuanso ni bi e de akiro na se bi wo ni paduamu a watutu mika abo remo drugstore akope TIME na wotumi anonom malaria bo wo ni paduamu a no kwasem ni etimi ma yemre pa entumi ma wo ni diye esanse se wotumi diye ekura de anka obetumi akonka no na enso so ebobra wo ni paduamu a wo ye mremremre ebasa wo no mu ato wontumi ni diye wontumi no nsuo na nka mpese wotumi adwonso mpo kama na wonya time no mo de a wotumi diye enu nsuo bebre esan dwonso kama esanse dro ni bobra ni paduamu a ewohuru mojem so ni moja so yi fi bia e de free ni paduanim enu achi ne de ne honam eye ne ya de ne honam eye ne mre honam ye nti wo kompamu a wontumi enna woda bro so a sima ba ku sima mienu anampo se na wani ate edro ni eye time wonya binom a ebeboa ma okompemu a wotumi ada amani padua na timanya ne to ma pefra wo ba wonse bo ntumi maye edro ni TIME wonya binom a ebeboa so wani subru awona de wo biara etiti ni padua no yensan emo ye numbers no ebiem abusia je number na me sorry so ya ma mo ya de so na no chese no ya de no edro ho number ni 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture time herbal capsules in the mixture no Ebusu drugstore pharmacy shop licenses chemical shop baby anokwa ubenya bi ato yeda hwefo na etifo inase etia ya kai se edro no TIME yeda se papa tete ne nim no nenso eda so gina na so system ni malaria de ne edro time herbal measure ahaya kuma 87.9 akoma mu nsem dwumadie eso enie ye da ye ho aba sese ya ede ne ma aduane ne pampers ni na ma sitin paboa ne ade no da koma me se me paboa asem ka sitin paboa me na o sister na dia ba na me se me so sabe me na me paboa etowa na o sister be o sim paboa ne towa o kan pe no mo se sister no be ko de fofra be me so ya va me wi aso okoton paboa na dia koma o da ma na o bla yere omu di duane ne bre wo no wo ha ne di duane no wo da wa omu boto na me de bre wo ha ne di bra ana me sa wo bo kese no tuma wo sister na wo fia ho no wo bo mama ne me sa bo kese ne ma
Any my sister no o fi o. Sadi ma wo so de mo de ko ma o ma ne. O so bo ni ma se ko ma o pa. Ni po no de na ba. Ona di gane ni free sire ba. Sa bi chichiri ya de bi scan wona no so de ko ya ne de mi ba bi ade ko ye. Me no na to no me se 1 month na eche na wona ada no mi da okode bo 5 na wa ba fie. 5 o'clock ana na wo ba fie me na tu o. O so lo da ba eti akwasi o sa to lo eh vaida 5 o'clock na wa ba ru da so pe no. Enso mi de me ja no. Mama bra kwasi mini na ye condition we no. Akwasi sweat nti mama ne floral tissue ni bi na wo fa be pa nanim. Wo da so pe obey. Me se me ja no. Me de me so nko ye adwuma. Eno ani problem no. Na so ne vaida sem ni ho. Ye adwuma keke. Ha no wo kasa. Meba. Ye adwuma keke. Won complain ye se adwuma won pese obey ntina, opese onu ujai. Ena o ma me ba bi ntina. Me ka se won ka ma won te da se adwuma na won pese obey ne how ni ntina opese wote ne ho fi wo. Dabi. On kinda. Se what was ye adwuma? So se me nya adwuma. De meka bia wo se me boa. Ni de ne na o ka se. Na se mo bia mo na so pe mo nti mo asem we kura de ni kwa se eche wo so. Akwasi so da so pe no. Na asem na. Me ba vaida wo da so pe no. Enu wo guka. Me ba enu ehwe wusu wo dem wo no se me ja wo no makọ. Ena wo su yi. Ayasem o. Na so pe nti wo so anya wa. Wo so ayasem o. Anya fare. Anya fare wo so pe o. Onka so pe wo. Si etu afi ana on se ba bi okọ na kwenta se mane ma ho. What was adwuma won pese ba ye ntia. Ma me nya adwuma no. On pe ba bi ma me ntia. Wo da so pe no. Ai on pe ba bi ma me ntia. Ai na da bi wo se de o si bi. Da bi. Ene hwere ni meka chance o da so pe no. Yo enim. Hwe wo ra di na me lesbian na ba ka chance o pe me. Hwe na nim. Hwe na ka chance o da so pe no. Me da so pe o. Eno ne ye microphone na say dey body din wo ne di tifia fa ne say. Okay, say wo si adwuma e be ne dey. Meye. Wo ba ye adwuma. Ai. Wo ba ye adwuma. Be e tene de so no wo tu afiri ho. Wo say me so okope ba bi ma metena na me so me ye adwuma no. Okay, say wo so ba ye adwuma o. O so be ye anoda. O so akonya dan. Obi afre no ama ne dan. So on beda fie ho hwe fie ho ma no awa tonsu 87.9 kuma so be ko ye koko no ho. Okay, so be ko ye koko no ho de a me diskan be ma no sika sen se me be je tre ma ne de woman get tre sen ye pese ya dance ye me nyanyi ntimi de me duru a no onye de o ko sesa ne niama no a be ma sika ko sesa ne niama no na ma sika obeto awiu ani woman nkanjira mo no obi antias ye pese sika no to din ye pese kwa kwa teto krom na wa ko fa 7 million vada 7 na beso ndo ma me 10 million 10 million die wodi be faka afi no be shase 1000 Ghana die be ma na me awani maye na yan sori so mo asem we die se de odo wo no ye nim sa ya bre mu ko dupia ko fili ya sika na vaida e ko de die mai wuse ka bi adwuma na oto wo ko je obi niama wo mi na me nyame na ko je niama na ma wo na wo je niama na wo de ye wadwuma wo ko je niama na yusu ka na chachai na mama na me friend mbisa ana ma bisa wo so ye so mo ko bisa se ma no ya pesa ye be mo ya pesa aju number no ye no ne pesa na my payment plan koko no ye be ye na ya de atwatwa kana kakrakra na ba so ba ko so abo ne se de na abo na me bo ano kakra sa na fa mo de atwatwa kana fo won de won ye wo ye adwuma ana ka wanya kakra na ka me so mi bi so ama wa atwatwa kana wie na wo tifie na wo mi ko tua wo kama ade se na me yare ya ka na me yare papa bi yare do mo lu duro so bi se me ko obi ansa na me ho wo fa obi se o mbo wa adwuma nka wo tua na ka wo tua na ka na de kagum wose ene be wodi pa o hede want to wodi bi de wodi pa what edi won ye ti ye kwa untintimu ko fi abu ko fitem ye ne abre me boa ye ne abre se de se we yi last week pa fiti last week ba vaida mo atimi ahwe mo ho ene kwa no anadwemo ya ansa na mo ba ewura ne number vaida ena anadwemo ya ansa na mo ba o mama no ena ye de gusua esumo ye ni moze one ne wife ex wife ene no ena eti nkonwa so eguso anti moze se tamaka ni nyina eye wodia wodi be si ba bia munya sika kakra mo sha ase se mo di bie ba e wo table so meboa
na one ne mpana dada na sticky no omo ba wa anwumre okay ena ye den ebe no mo nsa ebe tenase no mo nim se bi anya kese ba mi nim se adwun bi aba wate se bi a kese na o pe bibi o se ba na kese ho nyame adawro my sister ante se first la ma wo de 300 chance ya 300 cedis I see 87.9 okay say kese how big and I say me hu say first na me je 300 say me hwe me je 3 kra ni na be 2000 something I see hu ni say nyankopon anam say oba na aboa ma na how many years ni wada ma hwe phone ma ye hwe phone ma ye wa wo fra mose ye Serwaa man time kakra na ye ni nwie na ye ntoa enkomo no esom eti edana 73 wa wo ka no edana 73 wa wo ka no eye no kra se wone no e na hya ase dan no sister nyame ani Ukraine sa time na afina jackpot abantu me ko shia obi o aye jackpot business ntimi mini time or anytime ya ni obi opistia ni obi okonongo Asante Achimago go Accra agogo hemfam Asante Achimago brono be so bontodi ase sa ufri agogo fie bem mimi yini asachrini agogo na ate school mu ana se bontodi ase ana se agogo ontina hoda okay you feel I'm from okay Oko state out tretia agogo state ho people no usane na oh okay aye we kuma sunze first no ma me kura wo aye ndi so do be ko ni kuru okay by me call all the time eti wo kura no me ko me bi kura me offer be farmer to kwan kura obi a me offer se me ya ko ya wo de city aboboti wana me offer chain gugu na wana me offer se minje keska na obefrem ka offer be foto kwai akwa country bay US eti na offer ba gugu offer na de obey koye do nyame city aboboniti anything se kasa yin na ase mu mani gu me sutu ma da bi me ba wo ba hada bay eneni week wo ba no wo ha bi mpacho no ni wan kasa bebre but ma me kasa bebre wan kasa bebre ma mpa ma nkwa okay ana na wo ba so akasa but me so me de mama me nchire ana me say wo ba ye wan kasa ye nya na ba cha adwuma no enya na ba cha adwuma sisa ye nim de ye nim na o ke kanche na me say mani wie wo wia na wato aso me pa cha o mani wie wo wia na wato aso why to aso ma me mose ti adwuma na course no me nim de bi say de o ka say na be bisa fa dan ne ho say edan no na hya ase edan ne de nyame anim no kure ni me ne no na ye de started dan no me ne started dan no ye dan no me ya jackpot kwa ye time ni ntino ye scan ba fi a me nipa bi a se me re ne wa se me pia abontena me 100 million kra me de be blow se ji ye dey eto ho okay ne de ye BBC me ba ji bi kra na eto da e din ansan na wa yi bi aye dey ama me so ya me ti ase okay eti edan no o ka ho bi edan de said o si okonsu ne no kro okonsu ebra montamo te no na edan na dru sen ye ntamo te ya boss we kra me mi sa wase mo sister ebra edan no o free montamo te no na edan no mo dru sen edan no mo dru sen ebra montamo te no ntamo te ni abosso nso ba na incomplete na mo complete eti wakuma mo nim se dan woni oba na si ye me ni si ya sebe bi obibi a enye wono nam de be ma no me ba no na ese me yede o de ma no if it's a one ka be bo abla boyi ama akola na benya ho mfaso no ndedede one tuma ama akola na engina ba bi opese ojina okay mu jaye kura no usum no opata no obi one ne boy abe fa ne bag sister akosum no second be wo kura me uya me ja ho tie be kan se magu okay afeka sa wo kenyina me kasa yo ole kasa afeka sa hwe sister pa cho nyame nukura nim efie wona wo ye se
Mimi ni be Mary Adam mimi ni be 20 ko anu tum na men kasa. Amosi. Kawan anu tum na men kasa. Ai ta ko odu mpam na odu akunyam na me dam. Ai so mama. Na me ataso ne ma. Why dai? Sister. Odi ni mpam na oda akunyam. Odu akunyam. 3-in-1 mu me am 3-in-1. Ada we ni one na. Yes am me wuni o me life me family house. Nti boy be a friend man for. When they didn't can ka kire me say Mose sana o kan friend who want a number. Me need number. Who na one number or confirm no your doctor. Later na akoye one say me. Me tell say adentina na wotimi di ni mpa so a na wo da kunyam. Ye tie ni. Ade na mo ka kire wa wotimi. Ye tie ni say bia. So na wo ka na wo na tie na ma ede. Madam. Me o ha ma dwen bisa no. Last me ka kire say say no kwa na wo ana de hu hu. Afiri ma akwam ne ma akoma ayede. Atom yem. Ubewu kwa mi donya me se me boa se okay eti ya fe kasa ni yensi ya fasi 2017 mo na issue ni ba na me pa na chawo so wontie no de ko ba ya ne se ene sa dia me ntimi ntina ho o pa na chawo me come na wo ko pa na chawo ni nua ma me na wo ka no o ko pa na chawo so onyo de ma me na nim se me sra no bibia ma ye bi on fa na wa ye de ya wo ko pa ho chawo me ka se empra na me na wo twetwe ye no ha watimi abo me ba me sra mo sorry arajo me sra mo cha ko pa na chawo me ba ye pese te wo wase ye pese te wase se me ma ka ple wo se de aputo wo di agro nka ma bodam wo di agro na me wunim de nta me ba ho na dwen se dan ntin kwa ho sure me sas 7 years ni na wan so me no e dey esu he wan so ene ko jina se na me dan e bechem wan so me me 7 years ni me nya adwuma papa bia o ni ma ko twa na na boy na akofa no no nya me ba wo so 7 years ni e wo akora no wo ma ne 1000 Fisana me many da so Saudi Japan and me sha akola. Okay. Me nya dan nti na mba ho. Okay, me ba akola no. Na be bisa wo say, wonu ka watimi abo mema miensa wabodi. Apart from person ya wabodi no. Empra ben no fire na wo me che say, me pa na che woni nua ban ni ma wa ampene no. Me nkọ ba bi mla no de oba foforo na pesia no na enwa ya ko sha o me ka ko sha e ma different na enwa ya mpeso obodi ono watimi abobodi da bi o ni kwa de e ba ko me se me mi fi boy ni ho ba me check you oba ebu sister Anthony Abema ne pa na se wada anu tum na me kasa na se me yere ekoda obi nta homa chibia ai omo fra na homa chibia sister na nka homa chibia na obebo prum na oni Abema bio no mi dia to nya ma kasa sa da wundi mi go mi di wa no di man bi okay kuma ya mi eche so mi ko boy no wa eto wana sha me ba e kwa tun wana sha se wono mi ejiri fo ba to nya ma nkasa e kuna me ba ya mpesa ye bedru sa ye bedru sa ko ba ye bedru sa o to yan kasa na wono yes ko se gan ni nsi yan kasa e de wo friend ka cham se gan ni se me ma be fan gold watch we obi amasesam no ma be trafo manta o friend ya se gan ni se me ma be fan gold watch o ka se obe fa gan ni suminya ni no adwane o be hie adwane ni se o silver na gan ni ko fa cylinder bai o be fa cylinder na na jo e di so robem man hie gan no cylinder no wo be tam cylinder no any side no akwotena wo ya me se tiam se fato me se mo frɛ na yes ye course ya what me be this me say me bra me bra ti na me ama o bra me bra na bu me be say wo so na oji ko no di adam pa o bra me say mama me dey me ponchen 2012 me dey me ponchen ko ma me la ko fa oba bi busa no me boja ni dua me kwara me say say Antoine wo di nyama so so a e kasa e wa phone so na nya again na again me kata say me shop be ma ni ye no onye wo dwa na num sa no na mam 30 million 3 times sabi fanya juma me ma fanya juma na me bisa say wo so na di nkan twempena no me boa e na ma ko fa sticky oba be no ne chase oba be no ne chase ene bebre ene me kan ono so yo obi a ho ase na be hu se ne gani enu no wo hu wo phone so
Eti dia na wo fo wo di mi kwa na mo frɛ no. Wo di wo adwuma me kwa ba. Sister. No okwa so fo to nyama di na. Wife eh. Me now for wife you phone back. And you had a me back. No credit, no plan on person. I bush from them. Now be some. And I asked Ramadisha more Tonsu S line. No course, be here pa was a Mutimi Brian. And also now me call my uncle. What is it? What to be to me? No, I'm so baby. I call it. Me, I'm sister and I say. Opa Mrs. Stanley number. Odi akwadi sister ka ho. Wo ko pen na. Ama Mrs. Stanley ka say na wo bia udi mi ne. Mrs. bi mu ma. Odi na bisumiti. Saya iko. You ka dia ma ko. O be ka no ko no person be ka. Ene na ya mi. Okay. Oboa. Ni jimi fo say be ma. Endi ni wana na wo da bi. Mi di me. Kalakute yes sister don't see anyone see my caller na no di you so no one said that sister tio sister nti asem we for ni aba ma ni a no one said wow for me na me da bed see enti no kwaso odi net sa tie mama yes ade no onu ni wo fa tie onu ni wo fa no onu ni wo fa ge na wani ya we okọ sponsor no we ni wo fa no ni nia enti wo ma na kwara ni di wo mpa so na oda konye mampa obo nya konye ma ni obo no da he bra na bra bed aso bed no do bad me so kwa nya ne dem o ya mimi krom ma mi krom edem no so da hobby no so hobby onu ni wo oboa enu kwa do ka no eti wo fa ba me bia no wo hodan me man na kola ni me dae no efisa onu no ni wo fa ni ge ni nua onu no wo fa ni ge ni nua okopa no ekoye show later na ge ni be ka kire na so wankodi o wakopa koye show so wa ni o ana so di e na no tu obi adi opema nti mi sie yan e game me ba obi akopa obi akopa na asono se obi pe obi ni se obi di obi o difference wom what is someone about now obedi ma o you chrome okay omba o nyina okodi quick credit investment Shadow chachire bra sata na so we jame nti some so me gibi to me ho enti me di wachi hu na o carry ade me so am di ba ni se na se me ba ni frame e wo su se me ni umi anu no 7 good years ni e yan sha se sa akwa no wan wo na o wa sata chama ogu why wo ma me ho no ma me ma agwo fa he fa na akwa no agwo ko de mi fie enti na mo kan ba bisa no na me she danim do odwa na num se papa de ne no metu bofo anwumre ya manako ho oba pasa ti wa utie mi adwuma ye mame metu bofo manako ho sesi a mo ncha me ba be kro anwumre ya mama bofo akọ ha akora no agogo he fa 7 good years ya mesi agogo he fa na wo kan asa mi ni di ada na wo so a wo ka akwana afeso woni bi ja wo ma mi sika bi fasiabu ara anti enjo ni me ba be ye de me do ba ha se wo bu obu mi abra mase amate ase but ya padia ni die anzo de aka uche aka do fa aka do che me kana ba he no respect me on me kana ba he no se aka mi ti esa ga no so ne che ka chere mi ti mi so de o so ye ne ka uti ono so ne kana ba he a wo asoma o kan nyina won ne na wonim nyansanti wonim nyansanti asoma o kan nyina won ne na wo okay abusia ha Akoma 87.9 FM nyina onyimi fami ko ba bia me say sa wonim be bia wo te kasa ka wontra onjimi to respect won wajimi pa oh me da sinya me shira why o be ka chesa ka me na jimi wa o ka semu e na jimi fo na be pe na Japan me wa o chu muta efisa mi sika won bi me ponchin so na wa ya ton bi a jackpot afesu mi sa ko nsuo oba be se mi cha blocks eso amota me se fa mesi ni no na me ji ga sha akra no akra ni su se wo weje chest da me se asemu e me ya opa ye ko fa obi a wa bi no me hwehwem se no mienu na create confusion
Be our baby. Ah, be wa be when you find me studio ah. Ni musa no say. Me no me no na peti. O ma te sam ponche. O pe ma te sam ponche be ma. Okay. O ka say me jimi o. Who do you do there ya? There we pay the obey. Sure. No, you did me no. Me Jimmy sika 2.5 now they reach. Say my Jimmy. Me chani ya pam. Me my brother, come see you sister. Me dem ma pam. Me scan it. Me dem ti feel. Come on, Jay Baba to say. Wa na wo da gogo abante so. Wo da e ton ri. Wo da gogo abante so ton ri awon. Me bra che sikan wo so nyame akotwetwa. Abraham nyem me na me tu ho susu sha akra no wo me yam. Atwani fie wi ase so sa. Me na me sha akra no. Bra, fato nchen na chem na family de mame. Okay. Na me fa sha akra. Madam na wo mo peja wo mo maye na. Ya betwa so ne amakwan. Ama abadwafo abem quick credit investment asifa Ghana card abaje besia we dia besia bo aye simple ye dia seda ema quick credit wo hia besia from sisia 0302200390 0302200390 home sweet cereal legu mix aye Tom Brown wheat emoni soya beans wo mo dia fry penny DB ne fati cholesterol so akwa ne sua didi a eno a na ade ma no 0246697358 0246697358 Carisic Ventures Emma Zahara Mesha Energy Capsules kabom ya de two infections ase we ya be ma na niema enkoyi a Zahara Man Capsules wo so begina so say ahodwo runabout ponkono afa hindi heba mesha enso hon malaria eno na wodi to ase 0246348334 0246348334 nana ye bi waguna sa my spiritual problem asemi dey dread na na just remember pa why dey creative confusion no ewa ware na say ajisa nana ye bi aro hwemu e dey amaye wo mu ade bi ha no kwana na ehwehwe ma 0243134535 0243134535 afa Porters Wheel School of Ministry wase na otwa wie yen so wasom tetie e waso pa wo bi amra na ofa no emehye mu amopesa nyamedwuma moye na moye ne yie nyame afra wo pesa wo ye nam senkrante e wo nyame asemu no bomoden se memene da ebe bosom da toso aduonu nwotwe ene ne kwase da ne da toso aduonu enkron behia e wa mankwa tie school ene baba yara group ama no ena edi enhwe 0540389098 0540389098 Royal Homeopathic Clinic Esebra free screening koso womo ayahwe womo ye research party fa abibidro hom na womo so bana betua 50 Ghana na you card no folder dia ka bia massage ene ehwehwemu ahodo bia mfidie na omode ye hwehwemu ni nyina da eye free kuma say ye call Etmeti Monique Junction na yaso akwaje apomuden 0242951005 0242951005 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpaper sa efa furniture mo e Alaska ne niam ne de bebre bomoden wankasa kwabo ani akohoma ne pe ade papa nso etom 0554114878 0554114878 ahomka hit patch aye plaster bomoden apa bi ba bia ye ewo no sa ye wa ya se wo kwa fiche na wote ya na nipadua mu ya bia no aye plaster yi bomoden fa epa bia na fatare so na entu ya se emfama 0599991149 0599991149 Nana Kuya, good afternoon. Bibi abako de ene nyasmesha enye ize one funny thing. Baako de ni die kofi we nya nkwa adwuma. Na baako so aso wa. Baako so aso wa ha sei. Baako so wa nya nkwa. So mo asam ne die. Na nka nya obayi na na so peso ye yi kakra. Awo. Odo ne da so aginam. Odo ne da so aginam. Enti na o si o bomodia. Evangelist bro na adu o Evangelist ani abre o patam to kwai wo ho dana.
ne de mo time ne ko pa mo time ko mo time ko first story de ye nyamia do we de just madam speaker ma na me nte won kan ye o masum first story ni de nyamia do ye be ni de say asumdua ba oba na je say no obekọ be ma no say enne no say de nani esi agye no adwuma kra okọ ne na onya nkọ ode na ade ekofi enti saa na yedi adwuma no aye manika dodo o say adwuma no kra no wa man samanfo so kwa do pa ani nya sam ko wa man samanfo kwa do awie nti se na ya ka se mawie o si da bi adwan mpo na ya se ondwan yompo o se hwe de ma se de mo si aka no kra mani ansi agye no me de ma de akọ ena adwuma no kra minya nkọ minya akofie ni akodam ni akoka yensem nyina awie ye de ye de asoso don na ye nim kra na mo ka we nyina akire ye na che se de adwutwam nya asam goto ene be chen da wo se asem achi wie se ya eya na bibia enkanka ne mpaso no na ayesoro nko na eniji abem nti se ya na ehwehwe no omonko ye ne saye oba no ade ketua bi na be ma ne hia firi ne ho se obeba fom na de o se faboa no ampaso unsa ma oba ma ntumi nto bibia ma wo efie kra no wo oba no o meba bibia mata adwuma no oba ma kakra bi ayede aka ho na wo so wetumi dia to nkyere nkakra bi na wo so da support fie na be ma ne ntama ayede na kwanchi mu ahenhan kakra na wo se wo nso ni mu a wo ma na bre enti bre ni mu na akofa we nyina ade ayede ede aban enti ho de anyame adom oba ne se obagi sika no na wa ya adwuma no se mekan se be ma no pese opamo na anka oyini ni emu guabonte dada no pese obepamo no pese oyini ode ne nsa ye bibi ne enti na wo ye sa no enti oba ne nsom no mfa nko ye adwuma no enu anu no wawie unse kokonu so onim ye e wone nsa no oye so ye beto unse de aduani ede de wo ye ne dan wo moka ye di watam so na ye manfo oba ebi bu futuko ne nso ade beto oba sa aba efise ede nti ye oya ebeboa no we simple kone koye enu anu no ama first oya wie atija ye da so gire mu wase we aha yes se ye hu ye nye isa wutie wo ta waso ko ma hwe ya utum se kire aye denden a enya asam ketua ama se obabu ehye enum eya na edin omumienu nyina no obia busi enom etwe kuhu omu ha nyasam kitu o jisa neno antipasti wa ha jisa mo pedron na drone ya tam every studio ha asa ye kwana no de ni se men shada nka kese so wu ya ne de shada omo mu twinse kan ne ma ne mu bwa ne ho kwa ne ba sa no de ye dai awa arodi no na oba ne bone ho modern oyade unse oba anka ebia sasu ne ban ne woni mu no anka bi wo ha o mo mpebre anka onam sa mema no su nyina awie na anka ompa adwuma na nso weyi se dia manfo si fefere no omo se opa adwuma oya adwuma bi ade be ma ne bia no obeye na unse mekase oba o si o awie ebro eye dan no uja no hwa ya na eden ama sa ama no omo hemu ye omo de chen bibi na so omo mienu nyina we no unso omo nyina si pai wi ya de abehia enti se uja no ho sa na sa su ni hyenemu enti eden se wo be jai no ho sa obefu wachi sensi eno na aha no ana still wo nyini ha no oba ye hu sense ye bia ni mu o ena ade bia wo be chance ne hwe ni yie wan hwe ni yie a wo de be kwa wie sesei obi a ono onye o boyfriend onye wukunu woni ne kwotwe mpra bi 3 days bi wa drum ne ayi ne tattoo edi ne din ato ho de ato no foso ade mienu so pa ene mema pe no fo no
no de kan wura he fa no obesomuo no fo na ansa na wesane kura ba ase o eti wa hwe ade a wa ye se ehu se kura woni we ye jai se hwan stika no so woni na jai sticky woni na jai se be ma be na wo se kofa no be ma be ya ana wo be hwe wo tattoo a ya tworo be ma foforo din di abo ha yi ema bi so ye nsemo maybe so yan semo adaba ku bi bai oso ne boyfriend no wa tworo gu ne nsa ha sei na ne sra hwan ne sra ho empranhie na kwa ni je ne sra ho na wa tworo ne boyfriend ni dingu se ne boyfriend ne ex boyfriend oni ne jai se woni ne jai de wo sa ko hunu ne se ne ni bo edin ni so obi ani srem na oni ne ba beda na ni bo din ni so a na ne yema hye no na ne yema hye no eti sesei no ebe dai weyi se din no afri ni ha ma na koma ye de ato ne yem wa hunu mistake ani pa ye eti mesre na emom be men wa wotia na wo kan se oba no ne ne ye ejapade da ba bi suronko ena de mo aye ya fama bra bo ho no so da ne ba bie eno de mo antumi enti ena mo mienu nyina obi a fa ne ba bie ne sesei wo wakofa foforo ono so akofa foforo onfa foforo kra woni nam ne ba bi de mo ye no ne mo ye no e de na wo de ma no e de pa na sesei wo de ma no wo so na kan se mo na wo sha ase enti ba mo sha ase di ko wie ye no e de na wo de ma no ko fo we mienu de efie no mo ntumi ntiram nyamia ni munie meka sese fie no oba ankofa soro na be ma mfa ase no mo kotrem de a ehu amoa na mom de anka esese de be ma ne ye ne sesi a ne se sika bi a esese wo di sika bi ye dai e ma no ye nyana nim se meka se mema uhute a mema uhute wo yesa na wo hye oba na bufu eno ye nka ne sa na mom faka se e bia wo de sese no mi kodi ho nkomo de esese me de ma wo no me de be dai me de be ma na koma ato ne yem na wo se gina me ma uhute a ese ya koma enti sese won ka na koma nto ne yem na kakra esese wo de ma oba no esese wo de ma no na afa de fie no ye hunu kwan a ye be de be fa so se we de ye nsum na emom de oji afiri se o de ma han na de ama no se wo ton soro ne so de ama na de hia se esese wo de ma no onfa ma no na asum de enye den emfa mra we so ma ne mfa me sha wo se abusua de a o keka ko no ubo nwa no akodan we ko kasa abusua de a na ye na nse no anu wage wani so enye abusua de sesa wo de ma no fa ma no na asum de enye de emma amanda na me so me da se papa zena na opatanto kwande ediwa ediwa na ntokwa we die edi atenti agramu fo ya na betumi apata okay so mfa so ama yenche tifo ni ahwefo bi na wi asisi ya na ekono di anka ebe yedin se shasie no ye 14 years up to this time at least when you about 30 years we know Nebakura was 17 so the man was 17 there Obaburu 30 the me catch me new aba say still abrabo na say on say still an hofe hwe ne kale kura no height onya obi betimi asobi omra fom manani now na onya na dwene say first na onim ena owura be tebia te say mu na sa tebia no wura mu asunsun aso say ya na eba enti say nyame ya wadom kwa we de omum ye no sa ntokwa ni blade na etwa na ye wuo enka kwa we betimi e deform bibia ode boy hwie se fra wo hwene ena ho nyina tete ya sabre kan hanya ye yibi ba tose kuma na ebe fa esin de yetimi sisi bebre kwa ho jura na ba to yibi sisi ama fefe kama and say ye on gather pieces na akola na ko di be me na na for this 17 years there say akola be wu anko wu on hwe no anka ontimi nyini du sei me de o kan menyintu sa berewa pa wo nana na ontimi debi menyintu onyina ni na ono anhwe ne life be be kwa kosi akola de eden ya one day oba ba hwe ne mame na wo hwe life no
ti se wutimi ye adwuma kama wo ye indomi eton gina wo na so amade eche ye wadwuma no na de be firi maba no fa ba wo bra na ye wadwuma no ye na hwe se wonso so dachi dabi obi kura be twam ho se de wusi tie emema ye de ani nanam obi be nani be to so oba be fa makana ha me se obi a wo mansia afa ni abefa na ba na ifuro mansia nya bia na tese se o musa akɔhye so first story no mo na tese se o musa akɔhye so akwa no pia wo se enami nkwa dwumo akɔre a pia no pia wo se obe wo no wo se wo mu kɔ to aso so ya kan bom kama yo enti no emre entwa mu se de binum adwene ye wo no get the pieces no na move on with your life edan mo be chani say se so e fa so na na ku ye ka ba ko tra so na ba ko ntena fo ntokwa nse kan mbo sa atwe ena dan no so untimi ka say ye ton na ya che eye dan ya wo de man han ya o discover man ne nana o be nya fufu adi o be nya school atade etende yiwani wa bregu na wo mrengu e dan wo ba be nya ne chefa na wo hwe life no ne ko ne mwa anyesa wo duani be su sa mu mi no am sa atwe mo nseka de keka ko no se ntoko mu ko na no anu ade aho me sa atwe nsekan but na enko wie sa wa wutie awie fa mafutuo woni nam na sa na obo bra sa o ma mi tu fo a wo mfa o papa tu the fact is o ma mi awu no papa awu enu nche se live life say dey open bia o anya sa dabi wa na ababre o kafra o ma mi awu papa awu nti na wo live life say dey open o wura safo VIP we o hwem kola egu we wo na ma mi awu ena papa awu chese yo brasa dabi so anya wo sa the fact so ma me wu papa wu nchese wa bra bo akwa wiye gather the pieces na share the urade betimi ayew na fa wo ma urade na munya esa de a dia mo bom bra ko de se ya na be ko se ya karakuta ni wan sa na be ko sa urade mo karakuta ni moze o papa asemo enkra boko odi mi chofika I say first story no o say be send message bi ma na say na ayeboko nti won se maka wonu but I say ayeboko the same na ayekwashi so ide my third person o bempe o besi akiri baba kwado o bempe o besi akiri odano o promo ho nyama ho yo why are they nya mi shira shoma mo nzi ngo fo hu say ye ka aware bo yes aware na mi nyanka no story ho ka meka bi but ene nsam no doso time no ensam no doso pa chira kai me meka nyambo cha kai mate story ho mi nim de men campo aje men sem toxic ye ka toxic relationship when I toxic super toxic when you extreme hey se kan any blade o tibi man da no oh se sanka na man ko twa na ni ama ne ho so a ko be twa ato akene because that moment no ebufuo wo ho hey me mo say me to onya me ho mo say ya just we to na we say eh ya ka say bibi ya toxic we na ya toxic okay because oba na ya be ma ne be ma ya oba be o te do kan o so wo ya be ma no wo fa man ti na me so me ma oba no eh maame ye the society am ye hu so oba akode enye oba be ma de okwa we de ano de be ma de okwa o chances okọ ba wo de wọ́n ní bia ne de che se wote se be ma na se ba pekura no a e wo so obebedie so wote ena nipa na be ka che wan kan che so ne na da o se bi o be pen be ma so de sister ku awa asem bia de bi o se me ma dodo so be ma wo ma lo wo fo no mo do so pa what ya say ba oba be do me ma bebre no enti so okọ na be kọ de na mu o problem na stick ni hwa ade stick no akosi say because asa me hu ne say anko ya amaninti na nani abri because 17 years akra wato me nji ni say 17 years de ya na ohia me o kanya nam ni say akra be 3 4 5 years de na sire ni bia kwara 17 oba oni wo ma oba kwa
de sa baby o ma me so ho what you say o be ma na busua ho ne maame o problem ne say ana sanka ye say no be o ne maame ane na no sa ne maame onom de o de kakra kwa de o hu be so no fa kwai o wane na na o na osu ne na na no be jai ne ba no so o problem ne say de o be nya fa ko say me hu ne say me so ko ye no amfa ma no enti wa hu say ahanso ayede enti ene wate do ka oba revenge pacho we nya revenge de o ye no me hu fa so bi e wo de o ye no so okay akra ne tene baby 17 years though, she is old enough the wo bet na ya ma na as a mother ne say niema nkakra bi wo ho na wo life we dem so mentre yeah bi but niema bi wo ho ama ni hu abrabo ene na o ma no enti niema bi wo ho no ma chere ne ni so because wa fa abrabo ni mu bi wa ka say no mu de wa abrabo aye enti chere no right thing no na wo so kakra bi abenya no fa ko ne jai na akwa ne ntira ne baby na minji ne say akra no oto ne ho kire ne saa awani abre ho na dan no na usi bi a fine ada no want na ho anso so aba na akwa okọ ye de na chese me mete abrante se kakra bi obenya no na sumdue enti no on pe kakra bi obenya bi na on fama no na na sumdue no nya saa de a baba we oba tete wa ma Akoma FM na me de ma ka me see a catholic first me ka o bi wa toxic relationship mo I know you abuse the baby or be man and sasso or bashum say ba we no daddy emwa okay yo me da say Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie eso enie na Media General TV3 ene maame 3 foundation eka ho Akoma FM Onua TV Onua FM ene Connect FM ye nyina ya kabom na ye baye a yesi nipa nuane nipa nanu ada ena rahosempa ye nuane ma wo fra mantemom sadie enso yiri efa wo mo ebi mo abonyanya no eno nti Media General dwumakuo mpani force ye nyina ye kabom ne akeka ye nsase na ye de akwakwa ye safo no adoye de wo benya bia se ye aduane entade enkore ko school de se wo books bi e wo ho enuro eni bibi bia betumi aboa ye nuamo yi ama wo matimi aboa anasa wo matimi ato abrabo no so a ye se fa wo de no fa beka ye de no ho ne nyina ye nkamom na ye fa nkoya ye nuanom a wonom e wo fra mantem no ye fa enkoye wonom adoye se ekoye sika so de a ene na 3 foundation ye number yi na de besi so e 0597 43 3110 0597 43 3110 merchant number no e 120 494 120 494 yes raw sa wo sendia e ya hwe hunu se edin no anase merchant name no e 3 foundations yes raw wa da reference how de hye ho no ya na wabo akosombo e de hye ho e de mayen de makan wo penkyeremu foforo bi anase wo pensusudie bi ade pie de no so a wo de bomode na frem panifo awo 0243 128282 0243 128282 raffle course as it twa unya twa ubedi eye tenga na obi ade twa no wadi TV ne phones no de eye nketenkete akase pa no eye car and 3 bedroom house and onti bomode atwa code no eye *365 *224 hash and I say *789 *224 hash freda ginchiremu 0308255707 0308255707 Rocker Clinic Limited Pakum Capsules Memedroom Janikia 442 Emane say achesa ven capsules de ogunhia wate ye wo anase prostrate ebo nkaye maunsa enkabi afa medfagen capsules yesi abrewa ene akokora ekojogi na hututuo edro tatahwe enonom ne nyina every Rocker Clinic Limited 0248885040 0248885040 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers and stickers nyina ahimfie ene ho. Kumase wamu wadum Mrs. Anoche Plaza, Prudential Bank Dainwa emum 0554114878 0554114878 3P garlic mixture e drink nwanso Piwak natural. Ena wade abadwa so garlic ekro gen frafra wa bia nim nsuo nka ho yamfa nkaja bibini nsa no mo hoden no edo so papa e ma enum edi adanse e mema so
so enom edi adanse pressure ya de ene eno na obia ede ete so garlic de menu bia no nyina yenim eso emfa so 83p garlic mesha wo kwa garlic kokko eda ho ano ne ahyenso e wo glass tom ehwe ho a e pint pharmacy ene chemical shop bia ebe wo bia bomode ane pe bi eto 0201000021 0201000021 mo hwe ye e wo Facebook no eso no ene mene na nakua ene obapa kwso sika pa ye ho aye fe pa ye makeup no eda form boko we ye power ye betimi dia kwane number bia nam se asia ye makeup asia nye makeup bibia ye kama so ahono bia nya no so ne color fe ye naya makeups ena watwi ye ni mabaya kama papa na wo mic no ai mic ne wo ha madwene pa aha abaya no ho akono ni makeup so efe so no nse de osi ye na adwuma nso akono ana wo pie mi say abaya fe ring light kakra we business pa kakra bi no dia fe ye nim fe we nya ibia de be nya tibole banku bia ba so yi wani ai asimaye mi enu eti so bia wo shedem na wo be pie na wo pese wo be pia ma obi ehu a wo de friend na ya makeup wo be fie kama obeya ma wo fani be shefie wo de wo frɛ no na de na ba obeye ne kama ma wo wabusuya nyina se ye mfa nim wiesa David wo wagene dada wo so ke kan yo mansie ni wo ye photo shoot nso a location wo frɛ na obeba na obeya ma program bia ye wo ye bia obeba be yo make up wo ko program sa na ye mfa ye nim sa David etum betina mfa wiesa David se kakra so so na je se amofɛ no bibia ye kama eti Lady Naya ese Kumase ne importam nko ade program bia se wo hia makeup nko ade a bomodin a efrenom ne number no da bia wono na ekura no frɛ no obeji gusu sisi a 0201 586283 0209586283 and I say 054572 0480 0545720480 wo frepe Lady Naya eraba kama baba yo makeup no baby ya wo bia baba ye ne kama ede amount Akoma 87.9 Akoma mu nsem dwumadie eso ne baby adrei atonso S-line for mu okromo dia ene ye bia homa no ede atomo bia so betimi afrenado adwenkyere aba 0322498035 0243114497 wodi baby akasa frame so mura no paso you mother say I go to my year no my number what when I must so be mo buka so mbawa kasa bi ho so bi mi ho so be na na tia enu to na gudo fake ni ya ti ko le mo ko so be na to mo so be mo nga ka bi ya ba ho we to na kese mo so bi kese so be na ko bi ti ta sini what ya bi ti mo mo so bi so ko so bi wa ada so to aso to pacho mo kata mbase asa ma mo kaya wo ka gudie e bia na wo sesi suwe asami anya wusugusu esiso asami nye ete anya atwaso na ka asami enko ye ni maja ka asami enko ye ni atebe pa macho kante me chesi na kwena sifeni ya jo so da se wodi ba bia ka se free mama emi pa se mi bia ni ko de ko mi ka se bia ke si ma kan ta bia wata okay e ba ha se ya ke si ma kan ta bia se dunia omutre dumade ni pa ketu ka ketu ya mpa bia ya se dum dija mami akaka mo kan ya bese ya ba ni sama ko le ke se ya wonfa ibu sama ko ni e se mi ti e sama no ya bese e bi se ko ni ka ya bi no nyama se fata entra we de ke si en ya te musa en ya bese en ya bema so le bema una you trade a 3 year without kuna bibia wo so je enye wo fa bema fin ka fa o fan troba ife be se ni abema o kasa fiamin tu makaka na we de ka fin tu ka fin hoto o kasa bi ba
no brainer. Where is when they don't control Rosa? The pastor, I said, let me do it there. We do it about you, money, my friend. And I say, we are going to take a friend. 0322498035. Would you be a casa friend? Alright, Mira. Mamma, that's your family at the bottom. Okay, yeah, that's it. I can see you are taxi driver. The dear the president. Now, first, you know, taxi driver, a mad blue, a body of our cuckoo. I will not bring it to cuckoo. Now, when you are Bema or the same Kaka, every chop money, I thought that one at I did the money can do the way to go. If you can have you, cuckoo, I am not time as well. Now, the cat day only cuckoo that. And Pedro, and not the green Pedro. But I never was a man in the say, although they are one day, anyway, it is so for the then I know I have more. We say, then I know education. Nanka Kuku, Nanka, I got you, yeah. As a then I teach you, I got one have the Luna. There's a way to try a bobra. It's a man in here, then we are quite do someone, then we have been a man, and you see, I have to say, I still have a lesson to try. Now, second thing, if you then I know they are dancers. You do a deal get now and now, Oba, which make this because they might say, who the guapo yet? If you don't know, I can say, I'm not going to. And I say, we need a fra 0243 114497. We need a Biaka frame. Banana. So, oh, Kafra champo. Yeah, Kafra. Kafra, enter Contana now. I'm going to down and banana. Mr. Rocco, New York. Because, Migabe, the first case, you know, and Ma, to another Pukuna, we get fish be also coming back. What being proud of Wimper, then my Wimper. I didn't want to look about we give some music as well and say, we are not going to you. Oh, are they? To move a small claim, somebody come to Grano, a tassel. So, aha, tassel. I'm going to know that you can want it. Yo, and I say, we need a Biaka frame. I have a game, I got here on a glasses. Okay. First thing will be a current account on and then Obama wants to keep you now, what you have after Yabam Fisher or Macan. I read that, and then Obama, you can read you know, was not pure, the Luminati, then I'm going to know you from the room. What is yo, yate. One an interest woman 0322498035 0322498035 would you be a casa free? Okay. About my man will be your phone, Yamunia Jumana, your Falconius and I mean Chiacofias Menina. Miniaba, your first case in Yeniabano. Said you be my so Mosica. I hear Juma, Miniaba in the class of Watama Naka. What the Bemanasi, said Bemanati being an old big of phone said, Memma was a candy, and I cannot with Diano, when you be Banam to the Biaso. Oh, Gavia Yasem there, and you quite watching it came, I mean, Yamano, Casam Brown was on. And just seeing me about one fun in San Yajuma, as a Beman in your way, see the man, now sooner, 50% Soswa. No more block on my number to never pay. Without me, Miss, what I say, would you be a friend? Hello? Hello. 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 Pastor Moya, first case in there, we know what I'm saying. The second case, you know, the Obama the young man, if you look at the Benin, very well, a dad, a bar, India. That's say, would you be a casa frame? Private Frank, because I see Sabron. Frank, you Me pacho first case no be mana adi bua mamupa we card no so simple be dana se wa yesa na second case no oba no we here believers
na me tere na kwankyere amana ko baabi o ko mo pa ho no ma obeboa no. Okay, ate ya da se di me ka se fe. Okay. The first case me name kan wa second case no ba no e kan ka mo tia ba bo no. So ba ni yan sa say sorry to say. No, the man she oko me bo na nkan san so ma. The mobile dey. No, you want to take station over there. It's not can. Ya da se udi bebe aka se fe. Yo ma me da si bebre mediane anu sika abranche katafi atosu airline inside. Ma me da se di kan no ma me kakra me fese nyame ya adoma Saturday anu sika abranche me papa me sie no adofo me da me. Okay, ya da se ya betua ne nyama udi bebe aka se fe. Ba di e akuyala. Ba di ma ma bna so. Okay, yetiu. Adi abon na no wa ina me bna pa. Nka mi ja mi di abi awo yin ma ba ko. La wena mi pa. Bema beya. Ini jadi mana apa? Yang bisa nak aku ada bagaimana aku ada apa? So bayar cuma. Jangan nanti jadi orang kaya. Itu mengenai ini mi pa. Okay, yate, ya da se. Wudi bebe aka se free. Ya, ba ma so po sambo ko ti ni na fe en to. Okay. Akoma po ta si ba. Ya, ba ma ne ta se en station station ne ta wa ti. Ọba no ye be se ko be go ku dia ta o so ni da ma ti da ma ni ti ti na u da ma ni da so o tu ye ni da se o wa da pa ko be o ba na ma o ba le ja se ni ti o se na ka ba na ka ko na ka o da ma ni to lu ko be se ka be ta ba ke o ma na di ọba lo nya o nya to ni na o di ni pa di. Ya da se wudi bebe aka se fe. Papa ma. Eni ene. Ana mu train se mo no. Da se. Ame ti a prophet na mu ti ma ofili a o ma pe. That morning eni akara na mo hoye. Na me ko me no. First state no. Be ma no. Na mi sira no. Ayade. Na oba na man sem na ibebele. Se di o kan no. O to be woni ta da eni e no ala on ko wono. And we do one. I'm not taking cases. Yes, some more. And some who are mouth for few papa. Not all your man, I said, banana, so one is in the wiki. Oh, because what's not one feature, said the city, our dear, and I said, Panano, if you would get a program, papa. Oh, fine, I'm listening to what they were calling you, sister. We have a blessed place to catch a mystery. Many young man on the public self to be a business car and as well as a car as a new and not there a sofa to be new year or everything is serious. It is on our chance here without a big bar which may be in there. When you have maybe I'm probably that's it. Yes, so yeah, does say and Hannah Brahma Quine. Ama dwumadie ne ase kwa tentene bia na kokko wi abobo no ye de nyina si midi ede ama Serwaa Sarpong na nakua kokko evangelist Samuel Mensa obapa akohwe sikapa ye de akogu Akoma Sports eba abeto so ye producer ye Ishmael Haywood na nayo ene twa ye to mo e wo Facebook and afa YouTube no eso ye do ase e ma mo ene tia ade na Akoma dansio na yet mediatina all day. This Akoma dansio na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Me ebe me dream. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Me ebe me dream. Eko bebe den ko sivi. Oh, how baby den ko sivi. Ayaka baby den ko sivi. Oh, how baby den ko sivi. This Akoma dansio na yet mediatina all day. This Akoma dansio na yet mediatina all